rabo makumembiri ntsevu ra n'hweti liya ya khotavuxika lembe ra magidimiri makumembiri ntsevu mina ni khalanga Pat Mathebelani wa rismart wa jimo xitlanga wa xingiritano wa xaxara makunela wa ndandatse ku amukela ka nangona xika lembe ra magidimiri makumembiri ntsevu mina ni khalanga Pat Mathebelani wa rismart wa jimo xitlanga wa xingiritano wa xaxara makunela wa ndandatse ku amukela ka nangona ku Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa nta ka wena chick suka studio 1 ile Masingita Mall again hi laha ngeteri namuntlha hi ta va hi ri na njhekanjhekisana na vantshwa hi ringeta ku bula na vantshwa lava a ku ri na vantshwa vo tala lava va ri na ku tsakela kambe hi mhaka ku nkarhi wa hina wutsongo hi boheke ku teka vantshwa vanharhu ntsene ku nkarhi lowu hi nga na wona wa ha fiki awara se hi 30 wa timinete hi ndlela yaleyo ni khomeleni vantshwa va mina ku ya mahlweni hi ta va hi ri na wona awara i nongonoko lowu nga vekeriwa tlhelo wa tiveka eka vufambisi bya xitichi ku ra mintlhanu ro hetisela ra n'hweti hi va hi kha hi languta leswi swi khumbaka n'hweti yaleyo se sweswiwani i n'hweti ya vantshwa hi laha hi lava ku njhekanjhekisana na n'wina ha koho hi bula hi mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona tanihi vantshwa hi ndlela yaleyo kambe nkarhi wa hina wu vuye wu dyiwa makondlo se hi ta sindziseka ku va ntsene na vantshwa vanharhu n'we van'wani mi ta hoxa xandla hi ku tirhisa ndlela yaleyo ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe mi rhumela ti-voice note ka 0657443911 hi ndlela leyi hi ta va hi kha hi kota ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka hi lava ku languta ka timhaka to hambanahambana kusuka ka timhaka ta dyondzo mintirho timhaka ta rihanyo sweswo i timhaka leti hi lavaka ku vulavula hi toho eka n'wina tanihi vantshwa va nge ri mi rhandza ngopfu byala mi rhandza ngopfu timhaka ta minandzi ti-social media a mi hlayi a mi landzeleli timhaka ta mahungu ya tiko ra n'wina mi rhandza ngopfu timhaka ta swa masangu swin'wana swa leswi hi lavaka ku va hi bula swoho loko hi kha hi bula na vantshwa eka nhlekani lowu kambe ke sweswi ni ta sungula ni twa n'we ku mi khometi timhaka vaaki va Afrika-Dzonga kwala mi nga yingisela mi ri koho ku fana na mani lava ni nga na vona la studio la mi nga ta twa xitori xa voho ku vona ve ri va khometihi kambe sweswo hinkwaswo mi yingiselo mehe hi ta bula na vona endzhaku ka loko mina na wena hi ta va hi hunde hi laha hlayisa eka mimbukuto yo fana na 5 kg ya ti-Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions hi 199.99 na 500 gram ya Ramo Original 70% fat spread hi 27.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti-12 ta July ntsena eka Shoprite. Irito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela i ntiyiso hi rito ka lava ri pfumalaka twana laha avuxeni mani minjhani a ni mi twi laha a ni tivi ku ni cinda a mi nga vileli n'wina mina nga vileli ni vula ku a ni mi twi laha a ni tivi ku kumbexani cindani wa mitwa na kambe loko ri ku wa mitwa ncindani swi ta va swi tshamisekile hi sunguleni byelani va yingiseli mi ri lexi nga endlaku mi ze mi tala namuntlha i yini mi ku ze ni tala wani va na problem hi 2019 ni ve ni thoriwa exikolweni xa Baleni ni va permanent teacher grade R ni ve ni tirha kusukela April, May, June, July, August, September, October, November, December ni kha ni holi permanent liya na sathu yi kha yi ni kokela se ku vuye ku fona principal vere mi nga twali kahle a hi sunguriseni miri n'wina ku ndleke yini a hi sunguriseni kahle se va na mina na mitwa laya mina ni foneriwini department yi ku ntanta teka appointment later hi 2019 okay April se ni famba ni ya exikolweni xa Baleni loko mfoneriwa mi ri kwin'we a ni tirha xikolweni xa Layer School a mi tirha layer la kira metata ivi se mi kuma riqingho va ku hayi n'wina hi nkama lowu a ku nga yiwi ka ti-interview a va endla ti-placement ntsena hi nkarhi woluya se ivi va mi place va ku mi ya xikolweni xa le kwihi xe le Baleni se loko ni fika Baleni ni fike ni tirha ka grade R ni tirha hi April liya ni tirha May ni kha ni holi hi permanent yaliya ivi na June na July na August na September na October na November na December yi kha yi koka na sathu na ti-pension na hinkwaswo na ti-pension kha ni kokeriwa se ivi ku ve siku rin'wanyana principal va ku a hi fambi kaya ya ni nyika appointment letter ivi ni fike ni teka appointment letter liya ni va nyika
loko ni va nyika andaka loko ni va nikini ve ni foneriwe department va ku permanent liya ya wena yi cincile i typing error i fane i cinceriwa naswona sweswi hi tholi basari holders ni ku a ni leswi ya mi ni thorini na ene va mi susela mi tirha kona va ni susini mara va ve va ncile ni vula ku va mi thori va kha va mi susa lamni a mi ri ku tirheni a ni n'wa mi ri la ri ma ri ku tirheni a la ri score na sweswi a ni ta va ni ri ku tirheni ku ri kana a ni nga foneriwangi kona se kwalano va ku hi cincini va ni sayinisa new contract va ku sayinisa new contract ku swilo leswiyani swa wena a swi nga ri a ku ri mistake ku va hi ku nyike i typing error se n'we mi sayina kontraka leyi va ni sayinisini va ku sayina a va mi sayinisi a ni va mi nyika kontraka va ku mi sayina kontraka yintshwa hi mhaka ya ku liya ku endleke xihoxo se xivutiso lexi mi ni vutisaka swona ku loko va mi nyika kontraka liya n'we mi sayinini va ni sayinisini a mi sayiniwa phela ku sayinisa hi loko ni mi khoma woko ni ku yini ni sayinini mi sayini hikokwalaho ka yini mi sayinini mi kha mi swi tiva ku ka ha ri na xiphiqo lexi hi ku hi la swi fikaka swi onhaka koho loko n'wa mi nga sayinangi a wu fanele ku sungula ku lunghisiwa xixi a mi nyika kontraka yintshwa mi nga se kontraka leyo sungula yi nga se lunghisiwa kambe hambi swi ri tani ivi mi sayina swi vula ku n'we se a mi pfumela ku masuka ka poso ya n'wina ya permanent swi vula a ni swi tivi mani nga a swi ni n'wina mi ticara ka mani ticara ri vula ku a ni swi tivi mi sayinini n'wina mi ku se na suka ka vukontraka bya mina bya ka ntirho wa mina wa nkarhi hinkwawo ni ya ka temporary hi swona mi vula ku swona mi sayinini se xiphiqo xa n'wina sweswi i yini xiphiqo xa mina loko ku na veve andaka sweswi hi ti 21 ta ni swi tivi mi sayinini n'wina mi ku se na suka ka vukontraka bya mina bya ka ntirho wa mina wa nkarhi hinkwawo ni ya ka temporary hi swona mi vula ku swona mi sayinini se xiphiqo xa n'wina sweswi i yini xiphiqo xa mina loko ku na veve andaka sweswi hi ti 21 ta february vete ntirho wu herile ivi loko va ku ni tirha ka ti-contract letiya se ivi ni tirha loko ni tirha ivi va ni nyika na kusana va vitanana va SGB va ku ha ku recommenda ku i thoriwa permanent ivi va ni recommenda va swi yisa ka department va fike va swi raha naswona sweswi hinkwaswo swa lava nga ni recommenda kona na accepted letter ni ri na yona a ni ri n'wina mi humini ka kontraka se loko mi recommend-iwa a mi recommend-iwa ka yini ku mi thoriwa ka permanent a na ha swi twisisi a mi recommend-iwa ku mi thoriwa ka permanent yisini a ni department yi mi susile ka permanent n'wina se leyi SGB a yi recommenda ku n'wima ka permanent a yi recommenda za permanent yi a va ni hi liya mani swi tivi ka ku ri ya njhani a swi lanti na maphepha lama mi ta ma vona mara a ni n'wina mi mem a ni mem i hlamenda ku n'wima ka permanent a yi recommenda za permanent yi a va ni hi liya mani swi tivi ka ku ri ya njhani a swi lanti na maphepha lama mi ta ma vona mara a ni n'wina mi mem a ni mem i hlamusela swilo swi twala ku mem hi laha va le ku hlamuseleni swilo a ku na kona swi tivi mem i tiva timhaka ta yena se sweswi xiyimo xi njhani mi ni lava ku tiva ku phela mina ku ze ni mi vutisa sweswi ku ni lava ku tiva ku n'wina sweswi namuntlha loko mi ku mi ya ka Afrika wa vulavula a mi lava ku pfuniwa ku yini mani va ta pfuniwa ku va fanele va ni nyika ntirho yi thola vanhu vo ka va nga pfuni nchumu lera ra ku va tsandzeka ku swi vona ku ze ku hela hi ta va vutisa lava va tirhaka swona swa ndhawu ya dyondzo yaleyo ku endleka yini swi ta vula ku n'we mi ta fanele mi ta na mi hitela na papila leriya mi nge e copy ya typing error principal lava nga teka original paper ya appointment letter i mani i principal Golele va mi byerile n'wina ku ze va lava appointment letter i mhaka yini a va ni byelangi voloveri va hi lava ka department ni vula swona loko va ku va hi lava ka department hi mhaka ya yini a va ni byelangi ku mhaka yini volo va hi lava a hi fambi ya hi nyiketa va ni suka na mina hi ya hi ya teka kaya exikolweni va ha ri kwale xikolweni xa principal Golele sweswi va ha ri kwale xikolo xexi lero va xi tiva kahle xitori xa n'wina va xi tiva okay no inkomu mani no hi swona ta vona ku vayingiseri na va lava tivaka timhaka ta nawu va mi pfuna njhani ni tshemba ku van'wana va nga tirha na hi pro bono hi loyi mudyondzisi i ri i thoriwile a va permanent a tirha tin'hweti teto na ndzawulo
ya n'wina ya dyondzo yo ka yi nga swi voni ku yindle era yi kha yi hakela vanhu hi yo mhaka ku ri na ti-ghost worker ka tindzawulo hi swilo swo tani loko munhu a heta mi se mi heta lembe mi nga se swi vona ku mi le ku hakeleni munhu loyi mi nga fanele mi n'wi hakeleni njhani n'we mi tivaka nawu va fanele va endla yini mani mi nga tsaka loko mi kota ku hi pfuna na hina hi ta va vutisa va ndzawulo hi ta va vutisa va ndzawulo ku papila leri a ri tsale hi mani wo ka a nga koti ku thayipa kha tirha ka ndzawulo na va lava ri sayinaku vo sayina va nga hlayangi se vona ni swi veke mhani ka yini andza ka leswi Hey, Tedda kahle. A wu yi tivi i mina due. Yini mina Dieu? Yini pfune high blood chukele. Loko mani va ri le marhambo, milenge yo pfimba. Hey, nkamu loko a vona n'weti. Se i nga hunguta ku khohlola loko. Hey, swi ni pfunile kamareni. Mkhuhlwana ku ri yini? Se yi kumeka kwini mfo? Eka tifamasi hinkwato. Fona 072-738-8244 kumbe 076-716-3728. Kumbe nyunga malembe hinkwawo. Vanhu va karhi va pfuneka. Hi Imune Dieu. Hayi mfo u ni pfunile man. Mina Dieu, tshama u hanyile. n'hweti leyi xitichi xa Munghana Lonene FM xi na pfhumba ro cinca vutomi bya vantshwa ra Skills Connect 2026. Learn a skill, change your future. Xana u muntshwa loyi a nga tirheki kambe u ri na ntlhontlho wo cinca vumundzuku bya wena ke? pfhumba leri ri lava wena u ta kuma vuleteri mahala kusuka eka tikhampani leti nga tshembeka laha xifundzeninkulu xa Limpopo na Mpumalanga. U nga kuma vuleteri bya leswi landzelaka: layisense yo chayela movha ya code 10 na code 14 kusuka exikolweni xa Blessed Driving School eAcconhood. vuleteri bya ntirho wa vurindzi u ta kuma xitifiketi xa grade E, D na C xikan'we na vuleteri byo tirhisa xibalesa exikolweni xa Gabaza Security Services ePolokwane. vuleteri byo rhunga mpahla exikolweni xa R6 School of Excellence Fashion School ePolokwane. vuleteri byo chayela dump truck na front end loader eMajoka Projects and Training Academy ePhalaborwa. vuleteri byo sasekisa minwala na tinxiya kusuka eka Nkateko Beauty Academy eka Malamulele. ku ta vuyeriwa 32 wa vantshwa lava nga tirheki. Ku endla xikombelo swi olovile. Rhumela email eka chauke@sabc.co.za exikarhi ka ti-8 Khotavuxika na ti-29 Khotavuxika 2026. nhlokomhaka ya email u tsala Skills Connect 2026. Learn a skill, change your future. #handlandlamuka 61 wa malembe ya vuhaxi. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. i sweswo mintseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela hi vula tani na hina ku na hungu rin'wana la lava ku hundzisela rona no lulamisa lexi ni fanele ni ku hundzisela rona ha sure hungu rorolero loko se swi tshamisekile ni ta ku hundzisela rona hi ndlela yaleyo kambe na ha ri ku kombeleni va ka hina ku n'wina mi nga na vutivi hi pfuneni ku twisisa ku xiyimo lexi xa mhani lava hi xi hundza njhani va ri yo kuningi vutomi byi na swiganga na swirhelelo naswona masiku a ya fani man'wani masiku ya antswa ku tlula man'wani naswona loko swi fika eka ntshikelelo loko swi tika ntshikelelo wu nga va wa xiviri hi mhaka ya sweswo ku nga ri khale hi ta burisana na muakatiko na munhu wa ka Metropolitan mayelana na No Lapse Funeral Growth Plan leyintshwa cover yo lahla mufi leyi ku pfumelelaka ku hakela ntsena loko u swi kota u engetela ntsengo loko u ri na malinyana yo engetela kambe yona yi tshamela ku kula kumbe ku kurisa nsirhelelo wa wena hi ku famba ka nkarhi. Tshama u yingiserile. Mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Ai ku tumingiselo mina 0860002543 twa ku khometi timhaka hi ku ya hi ku hambanahambana ka tona ku fika kweli ka awara ya n'we ta va ka hi fambisa sweswo ni tshama timhaka ti tele a hi so a hi tweneni lo mingiselo ni hleka 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na ku ta twa ku n'wangulo wa wehe wu ri yini khometi timhaka eka nhlekani lowu leswaku hi ta kota ku va hi twa ku laha wehe u nga kona u va kho angula u ku yini
ani khani vulavula loko ni khani vulavula na mani laha ni le ku tivutiseni ku kahle vanhu lava mi nge le ku va tholeni ku va va tirha kwalomu va tholaka koho ka swiyenge sweswi mi va tholelaka swo va va kha va swi tiva ku va tirha yini kumbe vo va kha va ti tirhela ntsena ke loko ve leswi mhani va swi vulaka swi na ntiyiso kambe a hi tekeni miyingiseri loyi ni hleka Hlekani Muhasho. muyingiseri minjhani Pfukile njani? hi pfukele papa Hayi a ni mingiseri lomu kha vulavula na mhani lava ya va aboyi va nyikiwe permanent post. Mara mina ku na swivutiso leswi mi nga va vutisa va tsandzeka ku ta swi hlamula. And swin'wana lexi nga endla ku ri mina ku ya hi mina leswi ni swi vutisaka swona mhani nga ri a va swi koti ku hlaya and then ti vutisa ti-question to tala ka ku a teacher that is why namuntlha hi na problem ya ku vana va hina le ka ti-lower level a va koti ku hlaya no tsala is because ko fika ku thoriwa vanhu vo ka va nga swi koti ku hlaya so mhani I don't think va ta kota ku pfuneka loko ku ri vona va tsandzeke ku hlaya contract ya vona leyi a va fanekele va yi twisisile before va nyika that permanent that letter ka principal a va fanele va lave ku tiva ti-reason va kota ku follow up and then va kota ku ri loko ri a va lava ti-legal advice va kota ku approacha va nawu va advise ku ta ku going forward ku fanele mi sindisa leswiwani mara by the way situation nga yi swona va tsandzeke ku mi hlamula na question ya yi one Machi so I don't think ku ri ku ta va mara good luck ka vona mara it's going to be a disaster kambe loko vo good luck is going to be disaster njhani a ni ri va thoriwile ve ri va na appointment letter ya ku komba ku vona she's permanently employed se loko va thorisiwa sweswo vo lo hlamela loko va ta kiriwa se hi leswi a ni kha ni vutisa swona kumbexani a swi fambelani na leswi va nga ta vutisiwa swona loko hi kha hi ya mahlweni hi va vutisela ntivo yeah I think a va lava ku vutisiwa because ku ya hi mina mi vutise simple questions a mi kumanga na answer na yin'we mi ze mi ku hi ta twa vayingiseri na hina a hi swi koti ku pfuna munhu loyi o ka a faneke va hlayeni because ta vutisa ku ta ku a ku tsariwe ku yini a swi ku yini masi vona va fanele va tise maphepha xo sungula i ku hlaya a ni ri mahlaya contract mi hlaya mi yi twisisa then loko mi ta moye mi lava ku pfuniwa hi swi tiva ku ta ku mi pfuneka njhani mara so far a ni voni ku ta ku va nga kota ku pfuneka vona va kha va nga twisisi lexi va nga yi sayinela vona ve ri vo lo sayinisiwa va sayinisiwanga va sayinini vona a ni ri you read and sign ni fanekele ni hlaya ivi ya ni agree ni ku hayi na pfumela why ni fanekele na sayina swilo leswi munhu ku hamula nga ta fika ni sayina a va nga komberiwangi xibamu va nga ta ku a ni chuhela vutomi bya mina bona a va fanekele va hlayini then va kota ku ri no ni nge mi nyiki nani ni ta ya kwale ka department ni ya twisisa ku ta ku problem i yini because swilo leswi vulaka mi ta kuma ku ta ku hamula nga thoriwa a ko va a ghost worker leyi nga creatiwa munhu ku na mula nga ku holeni ku na mula nga ku holeni nga mi byela sweswi Mahaxi ku ta ku na munhu la nga ku holeni swi swa ti-ghost worker hi leswi va nga swi endla swona because na vona mhani va voni ku ta ku hayi a va koti ku hlaya because ku hlaya mari mem yes hikuva va na ti-qualifications mara ku hlaya a va swi koti ni vula ni nga tipfinyingi a va swi koti ku hlaya and swi va problem na loko vo lava ku va nyika permanent post swi ta lava va yisa kun'wanyana va nga ha dyondzisi ku hey it's a disaster for vana because vona loko va tsandzeka ku hlaya va dyondzisa njhani vana va hina ku va kota ku hlaya emetweni danke emetweni i xiyimo xo tika xona xi ni tikiserile ku va ni xi twisisa hi ku loko mo va mi ni yingiseri mi ta mi ni twe ni pfa kun'wana ku mara mimem hi hina phela mathicara kun'wana laha hi nghena kona va lava ku tiva ka hina va vula ku mi vutisa ku okay laha ni khala nga ve ri swindlisa ku yini ma vo mhaka kona a ni tivi kumbexani loko hi kume papila leri hi ta swi kota ku ni ta ya na le xikolweni ya ni nga ta ku la ta twisisa ku kahle ku endleke yini le vhiki leri taka hi mvula va pfala namuntlha a ri swi vula ku ni ta vona loko xi pfurile kambe a ni ta tsakela ku ya twa ku kahle ku endleke yini hi mhaka yeleyo hi nga se ya mahlweni ve ri ku ningi masiku lama vutomi bya ve ri vutomi byi na swiganga na swirhelelo naswona masiku a ya fani kambe nsirhelelo wa ndyangu wa wena a wu fanelangi ku nyamalala hi mhaka ya leswaku wena u nga ri swa mali swi nga nyawuli swi nga leswi Metropolitan yi tisile No Lapse Funeral Growth Plan leyintshwa cover yo lahla mufi leyi endleriweke ndlela leyi u hanyaka no hola ha yona a ku na debit order u hakela ntsena loko u swi kota
u engetela hakelo loko u ri na malinyana yo engetela naswona loko u fikelela 1,500 rand eka lembe ro sungula cover ya wena ya lotleriwa leswaku yi nga tshuki yi donile hinkwaswo swi lawuriwa hi WhatsApp naswona u nga hakela laha u xavaka kona hi ntolovelo ku katsa eShoprite, Pep na Pick and Pay. U nga tlhela u kuma cover yo engetela loko ndyangu na vanghana va tivisiwile hi ta cover leyi hi wena va endla tihakelo ta ti-cover ta vona vinyi. Xana u lava cover yo lahla mufi leyi nga doniki? WhatsAppa no lapse eka 0860 724 724 ina WhatsApp no lapse eka 0860 724 724. Kuna swipimelo. Metropolitan Life i xiphemu xa Momentum Life Limited, muendli wa ndzindzakhombo wa vutomi loyi a nga na layisense, mphakeri wa vukorhokeri bya swa timali loyi a pfumeleriweke na muphakeri wa swikweleti loyi a tsarisiweke. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Kene kusale second tingarini kuma tlhokoma ka ta mahungu ya misava ya awara ya 13. Anta kombela liya ya mani ai tsikeni ani nga vulavule yona ai tsikeni ya vulavule ni timhaka ti kumbe ti leti nga na tona tsikani mani lava hi ta vona ku hi va pfuna njhani ku ya amahlweni kambe sweswiwani n'wina ni byeleni ku timhaka leti mi nga na tona ku nga va ku ri ti hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi yingiselaka mi ri koho a Gauteng, Mpumalanga, North West, Limpopo na n'wina mi kuma ku i audio streaming hi tirhela bula na MEC wa timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi a Bokoni Bophirima North West loko hi vuya mahunguni ya misava ya awara ya n'we ka sweswo ni bula na vantshwa lava ni nga na vona laha ni ta va ni ri na vantshwa vanharhu lava hi nga langutaka n'hweti ya vantshwa ku ya pfuna migingiriko leyi va ku yi kha yi endleka ka timhaka ta vantshwa ke nako loko hi langutile vantshwa lava nga koho sweswi va na mintlhontlho ya njhani n'wina van'wani mi nga hoxa xandla hi ku tirhisa ndlela yaleyi ya ntolovelo ya 0860 002543 nongonoko i Afrika wa vulavula kambe sweswi a hi tweni ni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va emisekweni nhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ikhansela swinene khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri enhlekani ntlawa wa Vatsonga Machangani wa Macha eJoni. Komishinara wa maphorisa ya KwaZulu-Natal u ri va ta tirha hi matimba ku tiyisa vuhlayiseki hi Ravumbirhi vhiki leri taka. Vaaki vo hlaya va matiko mambe va tirhise ndzilikano wa Beitbridge ku tlhelela eka rikwavo. Mahungu hi xitalo hi awara ya n'we. Fana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Sweswo mi ntsena umnganalo wena uchuchekile. Afrika wa vulavula. nongonoko ya Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomandlela andlala mavonele ya wena u ntshunxekile u kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe bela riqingho ka 0860 002543 hi loyi mingiseri nhleka Butet njhani? i pfukile hi ngo vona vativi va nawu Hayi pfukile na mitwa mdodombana na liya mani Butet ne la ku vulavula immigration n'wana mani. Yes. Liya ka mani yi na ti-question to tala himpela. Va dyondzi okay. ai tsikeni ai yini ka le ya immigration ya Yeah, moni mthanthela yo kahle Butet. Illegal immigration is Schedule 1 criminal offense. Loro munhu loyi anga hindala anga pfumeleriwangi nawu iva a tsove nawu loro i vugevenga hi byoxe lebyi kheraku prison sentence ya 6 months kumbe 600 rand. Se on its own loko yi ri criminal offense i ncini lexi xi nga vavisaka mfumo loko ri ku vaakatiko va tiyimisele ku va lwisa vugevenga byo tala. That is question 1. And immigration loko fika ka immigration tweni khani dasmi kadlambana na liya yin'wanyani liya ti-exemption certificate leti a ti-issue vanhu va le Mozambique hi leti a ti 181
se ni ta yi sungula laha Buttpet. Domicile follows parents. Leswaku loko ni vuya eMozambique na nsati wa mina a tikini a fika kuma n'wana laha vana lava citizenship ya vona yi ri Mozambique hi swo swi endlaka sweswo leswi endlaka mi twa ku va struggle a va kumi mapasi a va kumi certificate ta xikolweni hikuva va nga compliangi. Se match leyi on its own yi relevant swinene Buttpet because yi ta komba mfumo leswi a va fanele va swi endla mi ta swi vona yi ta kota ku divide vaakatiko na lava va nga ta lava nga ri nawini ma swi vona already so far lava va nga registrisiwa Ghana na Malawi va hindza 22,000 a hi se vulavula hi lava nga kona van'wana ve le mintirhweni hi leswi nga ku humeleleni so match liya yi peaceful on its own so at the end of the day ani masako president wa hina i hlangene na president ya Kenya na Rwanda va vulavula hi mhaka leyi hi vona lava yimaka na yena na European community ni le ku languteni ka timhaka leti mi vulavulaka hi toho ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku i march wa ku rhula sweswo i ntiyiso va nga va vakunguhati va kha va ku hina hi la ku marcha hi ku rhula kambe a ni ngo ku na vanhu va swigevenga vo tswana no tshova nawu va tlhakisaka timarch leti ivi va sungula ku tshovelela va onha va ndla hinkwaswo sweswo tanihi okay yi mendlela leyi match leyi Buttpet match leyiwa ya fana na leswi kumbexani ni nga ni switsundzuka laha swi humelele ntsena a Jamaica aka vutomi bya mina na n'wina ni hi leswi ya venge i revolution a ku na lava nga ta teka memorandum va ku hi yisa a head office hi yisa a union building ku to va ku ri stance loro mfumo wu ta va wu ri na matimba yo endla leswiya hi swi vitanaku curfew ma yi tiva mu curfew hi leswiya swo a ku na munhu laha humaku sweswi hi leswi nga ta fambisa swona hi ku ya hi leswi nga planisiwa xiswona so ti-panics ta vanhu lava va panikaka a ni yi voni reason yo why va fanele va panika ku ta va ku ri revolution Buttpet entirhweni n'wina maya a ku na munhu la fanelaka nga ri ntirhweni fortunately swikolo swi pfarile ku to va ku ri red tuesday antivi ni yi tshamiseke kahle Buttpet ku mi kota ku yi twisisa mi te na yona ni mi twile mikisero wa mina khensa swinene tlhelo rero a hi tweni ni van'wana ku va angula wa ku ni nkomo inkombo to mina khensa 0860002543 nongonoko eAfrica eka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku wena leti nga khoma tona tunako eAfrica eka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku wena leti nga khoma tona timhaka hi ti un'wana mingiseri lowu nhleka hi mi amukereli ka Munghana Lonene FM nhleka swi tikomba va nga ri ku vulavuleni la nhleka ahe minjhani hello Mijuma na Mijuma enko mirino no kombela ku angula nyana ka mhaka leyi ya march leyi nga kona le Joni namuntlha na leyi nga ta va kona hi Ravumbirhi se leyi nga na yona ni kombela ku yi tlherisa nyana ndhawu swilo leswi swa ti-march leti na swi twa ku rixaka reri Vatsonga ku katsa na Machangani lava hi vulavulaka ririmi ra Xitsonga hi kambirhi kumbe ku tlula kambirhi van'wani ha swi seketela van'wani lava hi nga swi seketeli ni na ntlimbo wun'we ngopfu loko swi ta ka lava va rhangelaka rixaka leri va nga tihosi ta Vatsonga ni Machangani vakulukumba lava ni twa minkarhini yo tala ni swi lavutini 2008 ni ri kwala ni vona rixaka reru ri yayerheriwa hi ndlela yin'wana na xiyimo xa le henhla loko ku va na swisolo swa mikhuva leyi vanhu lava vavisekaka ngopfu hi lava va vulavulaka ririmi leri ni nge le ku ri vulavuleni swi ya na hi 2013 swi fambisa sweswo ku ta fika kondza na namuntlha hi nge kona kambe a ni twi tihosi ti va vocal loko swi ta ka swilo leswi ende tihosi leti ni tiva ku hosi i hosi hi vanhu se loko rixaka ra wena kumbe vana va wena va karhi va yisiwa hala na hala a va ti humelerisa va ta vulavula ku tlhela ku va na van'wani va pfa va tipositionaka masiku lama va ku veve vona i tihosi nkulu ta rixaka rero swa mikhuva leyi loko swi humelela ha swi vona lavan'wani va tixaka letin'wani
loko tshika ku na swin'wana loko ri ku rixaka ra vona va languteka va famba mahlweni ka sweswo ta ti humelerisa tihosi ta vona ti ringeta ku kayiza ti vulavula kambe laha ka hina loko no vutisana ku i tingani lava ngo va rhumela na swikombelo swa ku lava ku kombela ku va a ni swi tivi swa komberiwa vhele ku lava ku tikuma erhangela rixaka kambe loko ku va na mikhuva yo kota leyi a va kona va kombela bya xibodze kambe rixaka ri le ku yayariweni namuntlha ni vona jaha leriyani ni vona nga ri vula tatana luyani u le ku maxeni wa kongoma va prite na swikipa a ni langutele ku swilo leswi before swi ya fika laha swi nga fika kona ni ta va ni twe marito mambirhi manharhu kusuka ka former territory ya Gazankulu ku katsa na lava a va ri outside Gazankulu ku ri vanhu va ka hina a va nga ri inside Gazankulu ntsena area ntsena kambe ni vona va miyerini ka swona se ni tivutisa ku loko ka ku ya yereriwa rixaka leri va vula yini hi ku always rixaka leri langutekaku na vona lava vulavulaka va ngo hayi namuntlha ku na mindilikano ku na yini mina khalanga ni xikala vito mara voice mi nga mi twa mina ni huma hi tiko ra van'wanati ya ni huma hi tiko ra ka van'wanati ni nghena hi tiko ra van'wanati Mozambique mina so a ni voni ku swi nga va na siku na rin'we ku fana na lava va Vaswati va nga hala va huma ku hi matiko ya va ngo i tiko ra Vaswati va nghena hi tiko ra Vaswati Vatswana fambisa sweswo se ya mina understanding loko swi ta ka leswi yi hambane kule swinene ni kisa kahle ngopfu milawu ya matiko na leswi fambisaka swona kambe ni khumbeka ngopfu eka mhakeni ya lava va fambisaku hi ku ni tiva hosi ntirho wa vona ku sirhelela ndzhaka rixaka ni ririmi rero se le ta ka hina le tihosi a na ha swi tivi ku kahlekahle tona ti wela kwini hi ku sweswo languteka ku yo fuma hi vakhanselara hi fuma hi vameyara na tinani a hi hava vurhangeri lebyi kotaka ku byi yima byi languteka byi ri swi fanile ende loko van'wani va tshika va ta humelela khalanga mi va byela ku ka minkarhini yo tika loko swilo kha swi tika why va nga ti humelerisi lava va ngo va kombela ku lava ku va vuhosinkulu a ni va kombela masuka swa komberiwa ku veve na ku mi va vutisanyana swo fana swa ku loko humelela mipfhumba yo fana leyi na leyi tanihi tihosi phela a mi fanela marhanga va tsutsumela ku va ti inana a hi tshama hi twa pfukani kule ni nga fana loku nga kona mi twa ku ve ku na siku ra nkulu ra Vatsonga kumbe va hlangana hi tshama hi ri kona n'hweti ya Ndzhati leyi ya September kambe hi tinchumu hi rixaka leri xi hlanganisa va nga hi byeli miganga ya vona leswi hlanganisaka rixaka tanihi ku angarhela hi yona mhaka rixaka ra ka hina ri ta tshama ri mativa mhaka leyi mi nge le ku vulavuleni hi yona ni tshemba ku lava va nga na switulu swa vuhosi va fanele va kha va khumbeka loko va kha va mitwa mivulavula mukutani hi ku ni tshame na ha sungula ku haxa nongonoko lowu malembe ndzhaku ni vulavula hi ku timhaka ta ku hi za hi fika laha hi na van'wani vayingiseri ni tshemba na n'wina mi ri un'wana wa voho hi nga fika laha ku nga vulavuriwa ku xiphiqo lexi hi nga na xona tanihi rixaka i tihosi ta hina sweswo hi tshame hi swi kuma ku leswi endlaku ku hi nga yi mahlweni kumbe hi nga vonaki hi kha hi ya helo i tihosi ta hina ntiyiso n'wi follow se swi vula ku hina tanihi rixaka na hina hi fanele hi yima hi milenge hi twisisa ku kahlekahle tihosi leti ta swi twisisa ku loko va ku i hosi i languteriwa ku va yi endla yini ke hi swona ngopfu sweswo khalanga hi yona mhaka mi twe ni vutisa ku namuntlha ku ze ku yima tatana wo karhi a yima ni ngo a ni swi langutere ku ni vona tihosi hikuva loko mi ze mi vona vaaki a ni ku tala ku vulavula mihlavi va tala ku vula ku donki amatshama ku donki koka xikalichani se xikalichani xi koka ku tidonki se namuntlha ni vona nga ku vaaki se va koka tihosi ku phela ndlela hi leyi leswi a ku faneke ku rhange vona ku swo sungula swilo swo tala swi ngo tshama swi ya rhela rixaka leri va ku hina hi teta hi rixaka leri na vurhangeri byi nga chika kusuka ka province kumbe ka national nkarhi hinkwawo loko humelela mapfhumbosa ya languteka lava hi languteka rixaka ra hina ri ku ri rona ri kandzeriwa kumbe mi tiva leswi hina hi nga swi tivisi mi kota ku mi ndlalela swona hi ta swi tiva se kambe tihosi ta kona a hi na tona tihosi to kota tete namuntlha wo va na vanhu va na ku swi humelela van'wani vambirhi va na ri ya va khumba swilo swi humelela va ku hayi hi le henhla ka swona u le henhla ka swona njhani vana va wena va kha va xaniseka
swa va hi kumba van'wana vo n'wina a hi languta ku n'wina mi hi langutela ku mi hi yimela ka swisokota leswiwani hikokwalaho ka yini namuntlha ku humelela timhaka ta 1 2 na 3 tihosi a ti kona kusuhani kambe ntuku loko va vuya hi yona ni ku loko va vuya kwala va n'wi twa n'wana ku hi yise xikoxo xo karhi yini u sungula ku tirha sweswi u ti vonakarisa hi mpela ku hosi tihosi leswi i ndzhaka sweswi swa vosi va nga tshama so vakokwana va nga holi ka sweswi a vo yimela rixaka a va nga ze u famba u yima ku nala ku rhanga ni kota ku ni recognize wa ni ta ti komba ku mina hi mina hosi ya ntiyiso ya xidzi ya swi tiva ku yingisisa ku yini loko swi hlangana na swivanganyana swo karhi endzeni ka rixaka ra yona ta namuntlha hi ti vona ku to yima ivi vaaki va kha va vaviseka vanhu va tona why letin'wana ta tihosi ta tshaka letin'wana ti kota ku tima ti ku hayi ka vanhu va hina hayi ka vanhu va hina swi xavisa ngopfu tivhidiyo ti nga ti vona khalanga ni kuma va ku ya kumbexani a hi va nyiki moya kumbexani yimani vheni va kombela ka ha ri sweswi ni ku n'wina tihosi hi lowu moya miri yini ka rixaka ra n'wina leri ri nge ra chava ku minkarhi hinkwayo loko tshika ku ndleka swilo swa muxaka lowuwani ku xanisiwa vona ngopfu kumbexani va tata mani hi ta twa ku va tata na loko va lava ku vulavula na rixaka va swi tiva ku radio yaleyo yi endleriwe sweswo ku loko va lava ku vulavula na rixaka a va ti humelerisi ehandle loko mi va kombela hi swin'wana swa ku feyila ka kokoloko hi ringeta ku kayiza kona ya no na mi twa papa ni mi tweli buti wa mina hlayisekani buti wa mina minkarhi yo tala mi ta ni twa ni ku a ni swi rhandzi ku hi vulavula hi tihosi ene hi mhaka ku na swi tiva ku tihosi to very good line a ti hlawuriwa a ti votiwi tihosi to tswaleriwa to velekeriwa kambe xiphiqo ku mi kwihi loko xiyimo xi te tani mi kwihi a ku ri na nhlangano wa tihosi lowu mi tshama xitulu a ku ri sera hosi N'wamitwa a ni swi tivi ku wu fika kwihi sweswi nhlangano luwa hikuva a wu fanele u humese xitatimende a wu fanele u vona kini kambe hambiswiritano hi mi twenini inhlekani khalanga minjhani hi pfukile hi govo hi pfukile khalanga na mi mhaka leyi nga ta humela hi ra vumbirhi a hi revolution I want to counter that argument ni timo ku i mutivi wa nawu lava va karhi va vulavula khalanga mi te mutivi wa nawu hi leswi ni vulaka so a ni vuli ku ri munhu va invite i muyingiseri ku fana na mina na swi twisisa mara mi vula rini namuntlha kumbexani ni nga va ni yo rheta muyingiseri loyi a nga nghena tiko loyi a ha ku humaka oh yes ya mutivi wa nawu ya na swi tsundzuki yes ya na ni mahlawisa ku ri a mi lova rhamba i muyingiseri loyi a nga lo tifonela i vonelo ra vona so ni ri na counter argument leyi va nga ta na yo ya ku ta va ku ri revolution muyingiseri wa ha kumaka sweswi i vulavula hi ku ri vanhu lava at the receiving end hi hina vanhu va ku vulavula ririmi leri a ni tivi ku ri mutivi wa nawu lava va nga nghena va kumeka exifundzeni lexi hi nga ka xo hina hale Gauteng hikuva hi kona ku nga na risk ya vanhu va ku vulavula ririmi ra ku fana na hina vayimbeleri mi ta tsundzuka ku na risimu rin'wana ra tatana Elias Baloyi ra Xitsonga va ku emadorobeni na le switimeleni a va chava ku vulavula Xitsonga hikuva ku vulavula ririmi leri ingaku i curse a ni tivi ku ma swi twisisa na hi fanele hi ti chava hi fanele hi ti tumbeta ku hina va mani sweswo vanhu va ku tala it's not official ma na problem na hina ni nga swi tivi ku ri yi huma kwihi ni tiva kahle ku ri the word Shangani i synonym ra Xitsonga eka vanhu vo tala lava nga swi twisisi kumbe va lava swi twisaka so a va koti ku hambanisa and generally we are dark skinned so loko i ri dark skinned la Joni hi langutaka tanihi mihlampfa so swi ta yi affecta a ku na revolution ya nchumu i vukhamba and va ri is going to be peaceful va swi tiva njhani va va na foresight ya njhani vo ya ku tiva ku ri swi ya va peaceful a swi nge pfuki swi va peaceful langutani swa ti July i 2020 July unrest a yi nga ri peaceful mabindzu ya vanhu ma ku lutiweni vo va nghena ka xiyanimoya va ku swi ya va peaceful so a ni na counter sweswo khalanga mi ta swi yingisela hambi ho ya ka xifundza xexi humaka ka xona van'we va ta ku hey land liya ka N'waminto a hi ya Vatsonga i land ya ka Mjaji ku ya ka Mhlava na yo land liya ya ka Mhlava hi land ya Vatsonga i land ya ka Mjaji so it seems like a ni swi tivi ku hina hi fanele hi ya kwihi
tanihi vanhu va ku vulavula ririmi leri mara ta va na swo khalanga inkomi khensi kambe a ni ri loko ku ve n'we mi ri land leyiwani a hi ya mun'wani i ya mani ku ve na milawu na minkarhi leyi nga vekiwa va ku hayi loko ri ku wetwi yi nga ri i lava ku ya tlhontlha ku lawani hi le ka n'wina wa ya tlhontlha loko swi fika swi kumeka ku himpela hi le ka n'we a va ta languta ku vanhu lava va nga laya va suseka kumbe va suseki kumbe leswi endliwaka laya swa suseka kumbe a swi suseki loko swi ri nga suseki mfumo a wu byala vutihlamuleri va ku hakela mali ivi swi vhe swi va swi herile a ka ha ri ka n'wina loko va ze va ku hakela mali se a ni tivi ku va lava va nga va kha va huma kwihi loko va ze va teka xiboho xa ku laha ku nge vi ka n'wamitwa ku ta va ka mani laha ku nge vi sweswo no i history leyi va hi vulavulaka ku ri n'waminto i ta ka kombela ndhawu ya ku tshama a nyikiwa ndhawu liya kumbexana ka misava va lo ta va fika va conquera that piece of land leyi vitanaka misava namuntlha ka nkosi ma swi tisa khalanga no xikombiso lexi ni xi tisa mhaka ku tisa ku ri hina hi nga haleni Gauteng a hi hlayisekangi vanhu va ku vulavula ririmi leri hi yingisela xiyanimoya lexi na nongonoko lowu ku ri hi titsundzuxa ku hi hina va mani hi huma kwini a hi nge pfuki hi tumbetile kambe loko ni nga si teka wun'wana mingiseri mi vona ongeti a hi fane hi ndla yini ku ya mahlweni ke hi ku onakeni Afrika-Dzonga leri ra hina hinkwerhu no i ntiyiso khalanga mara tanihi va lava nga predicta ku ri loko swi suka ka vanhu va ku huma handle swi ta ka hina hi vulavulaka ririmi leri kumbexana va vulavula ririmi ra Xivenda i sweswi humelelaka etikweni so hi fanele hi swi discourage swa ha ri kwala swi nga si hi fikela hina van'wana that's why hina van'wana hi nga yimi na yona mhaka leyi because we can see ku ri mundzuku loko se hete ku hlongola lowu i vona ku okay problem a nga ri yena ntirho stila hi tumbulukanga ya ha ri kona no problem i vatsonga machangana a va tlheleli giyani inkomi kanaka Nemetribut, I can't. 0860 002 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona twi nongonoko lowu kusuka haleni a studio 1 hi le Masingita Mall hi ta va hi kha hi bula na vantshwa la hi ntlhanu timinete ku bela awara yan'we kambe hi nge buli na vona twi loko nkarhi walowo wu fika hikuva ta fanele kumbe ha sindziseka ku va hi sungula hi bula na MEC wa timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona va suka a vukoni vuphirima kambe sweswi a hi tumingiseri ku ri yini nhlekani a hi khalanga a hi papa ni pfukile hi pfukeni mi nga tlhamutlhamunyana rito loko mi ta mi tsanini mi tsanisa hinkwenu ene hina hi lavi ku tsana hina hi lava ku twa mahungu lama mi taka na wona na mitho khalanga ko se moya wa mina wu le henhla ngopfu mani wo zama ku calm down nanyana mo ni sungula hi ku vula leswi khalanga a ni twisisi ku endleka ku yini hi rixaka ra hina ra Matsonga Machangana a ni swi twisisi hi ku khalanga a ni ali ku a va strike a va march sweswi a ni ali mara xivutiso i ku why va macha hi nkarhi lowu so i nga ku competiwa hina Machangana nga vula compete hi ku ya hi mina rixaka leri ra maZulu loko ri ku va ri khabana loko ku ri ku hi pela hina hi ri Machangana hi va la South Africa a ri rhandza tiko ra hina a wu fa hi va seketela because they are fighting for our country mara hi rhandza ku ti endla ti-victim ka swilo hinkwaswo hina Machangana and this is why and well I'm not surprised khalanga because hina Machangana xo sungula hina switikwatikwana kwalomu tindhawini ta hina ta vanhu vo va le handle lava nga ri ku documented so I'm not surprised but my question i ku ha ri rhandza ku fikela kwihi ti-pride because khalanga a ni voni xo biha mina ka swilo leswi va hisa lava swi endlaka but only loko u nga ri na maphepha ma nghena la tiko a ni voni xo biha xi endlaku munhu a za a lava ku nghenelela na timhaka ta ku heyi Machangana mo ma nga ku sogolisiweki swi ku pfuka swi ku tlangala a ni swi twisisi ku swi nghena kwika okay it's fine Machangana mele ku hluphekisiwa mo sungula ku hluphekisiwa sweswi na na xivutiso kambe ku ta va ku kahle xiphiqo i yini la loko munhu a ri tikweni a nga ri na maphepha hi swi kahle kumbe a swi kahle ke a ku nga fanele ku langutiwa yeleyo exactly khalanga iyo hi fanele ku yi langutawa mara hi le ku ri leswiya swa ku hina Machangana xin'wana a ni khalanga na ku tiko leriwani ri va the way ri nga xiswona sweswi ku fi vanhu vo tala
ku ri za ri fika la ri nga kona munthu mara hikuva ku fi munhu wun'we kumbe vambirhi vanharhu va le Mozambique lava va nga ri na maphepha munhu la ku swi endla issue a hi vuli ku vutomi bya munhu titsongo khalani mara hi languta a bigger picture laniwani i mhaka ku lweliwa hi leswi hina hi le Joni khalanga hi le Joni xin'wana a ni ta ku ni mi kombela leswaku vutisani ku loko munhu a yima na swilo u le kwihi because vanhu lava nge le kaya a va yi twisisi situation leyi nga ka yona Joni a va swi voni swilo leswi endliwaka vanhu va le handle la Joni so vo vulavula hi mhaka ku vo va tshamini va ne le swipurapureni that's why sweswi a ni tani twa clip yin'wana ka mahungu ya vanhu va le Venda lava nga le kusuhana na Zimbabwe lavo va le ku ngheniseni ka vanhu va ri a hi nandzu so ku na vanhu van'wana khalanga hi mhaka ya vutivi na ndhawu leti va nga ka tona va nga pfaleliwa ka tona a va twisisi situation leyi va hi sala va maZulu a ni vuli ku no va rhandza maZulu but khalanga va lwela tiko ra hina so i yini problem leyi endlaku munhu a zala ku ti-victimize a ni ngo lexi xi hluphaku i ku ve ri va lwela tiko kambe vanhu lava talaka ku hluphekisiwa hi lava vulavulaka ririmi ra hina kasi hi vo va ri voxeke va nga ha maphepha va nga la tikweni leri vo sungula na khalanga a swi sunguli musi leswi waye va nga tshiki sweswi va la ku tirhangisa va timachisa timachanca voxo xi nga ri na nghondo sweswiwani i mhaka ku ti-30 ti le kusuhi ku va kota ku vanhu va le swipurapureni lava nga na vole va tshama mara hi vona va nga ta tlhela va rila next year va ku he ve le ku yiveriweni ka tikebulu he ve le ku endliweni ka sweswi khalanga ni vulavula mini le Joni ni vo vutomi lebyi humelelaka laha ku na ku ndlaka yini Joni ku ndlaka yini Joni hi byeleni ku na scrapyard swo tala ngo khalanga ku va ku swona la ni nga komi kuma ku na scrapyard khalanga xi na grill ya X7 2025 2026 and then you ask yourself movha leyi chayisi rini as a kuma grill ya yo ya ku huma and why yo chayisa yi chayisi hi kwi grill ya yo ya ri clean so i leswi khalanga hi fanele ku hi languta i swi leswi swi khumbaku mani i swi leswi swi khumbaku mani swi khumba vanhu vo swikhumba vo vatlafu ni vulavula hi swikota sweswi a ni khandziyi Uber loko ni ta tirhweni mina va ni khandziya a ni komba ku languta mbhova ku tlhelo ka rivati loko ni ku yini kuma ku ri na mbhova ku buleta yi nghena kwalano va dlaye boti wa mitolo va n'wi tekeli movha leyi ya ti-7 seater leyi loko hi lava hi kuma yi strip wihi so loko munhu a ri ka govha a ri ka magona a ri ka minga leyi a nga twisisi situation leyi nga kona because ye u tshami na vanhu va le swipurapureni lava nga va tshamisa a va va onheli vo mara the situation the whole country a va yi twisisi khalanga a va yi twisisi ene mi swo ni vava hi ku hi rhandza ku endla ti-victim machangana hi swilo swi nga pfuni nchumu ni vitwile 08600025 ni twa vulavula hi ku macha va mani kwihi kumshana kuna swin'wana swi nga ni tlula ni pfuneni ku na sundhuza ni n'wi twa kha swi vula loko a famba na hi vulavula ku na macha wa namuntlha na ni pfuneni ku endla kayi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hleka Devan Budbet. Papa. Mina makale ni vona nga problem I lack of political will. Ya gore yize ifika ka this situation because nkarhi wun'wana Julius Malema uzavulari ku ta va na unled revolution. Vanhu va ta no ti endlela because the government is sleeping, it's not there anymore. So and then swin'wana la ku vula why nga no teka tiko leri hi nyika mabunu va vusa tiko leri because vanhu va ntima va tsandzekile Budbet sweswi vanhu va ntima is like I middleman because anyway economy I raniwa hi mabunu tikhampani ta ku tala hi tirhaka ka tona sweswi ku ti-Shoprite yini vanhu va lava ku tirha ka those companies and those companies they are well run companies so antsebi ku ri mabunu va nga tsandzeka ku rana this country I endle example in Cape Town. Cape Town is properly run. That's why mina nyeri DA I take a job back. Ivono bata yendla yini. Vanhu va tshama va hi chuwisa va ri apartheid ta vuya. Benge vuyise apartheid vanhu lava ya sweswi because already economy ya vona. Why va nga ona economy ya vona because anyway va ta lose. And it's easy to vantima va tsande yini hi ku vona ka n'wina loko mu ku va ntima va tsandzeki mina according to mina the way you wanna ANC says ANC yona it's like a competition ya ku yiva ya ku ri ri nyi votela continue nyi vota ku ri loko mun'wana a huma
nghena mina na mina nyiyiva hi le ku swi voneni ka Madlanga commission ya kota ku vona sweswi ku endleka so ti-tender leti ti-BE no va ku ri munhu lo lava ku fuma yena self swa ti-tender ku ri ava na administration that's why na vana va hina hi va yisa swikolweni hi lava ku va yisa swikolweni swa valungu. Why? Because na hina ya swi vona ku ri no we are lacking management skill. That's why nyiri vanhu va ntima somewhere somehow a ni tivi ku ri va no hi lawyer or something mara ya tsandzeka hi ku manager swilo. Kambe hikokwalaho ka yini mu ANC ivi mu nga dlanga a ni tivi na yi landzelela Madlanga kambe a ndzi twa ku vulavuriwa hi ANC handle ka ku vulavula hi maphorisa kumbe ku na laha ku nga vulavuriwa hi ANC ni nga swi twangi. Most ya those people va vitiwa ku laha ka Madlanga i vanhu va ti-ANC if ma cheka na ka social media va mbale swikipa swa ANC those people leswi va ri va lava ku vita mun'wani va ri i Karim u na ti-picture ambale swilo swa ANC a endla ti-deal na lo Matlala i chomi ya lo Maumela i ti-cousin i ti-family ta vo Ramaphosa ku ri ku hlangane ku va yiva vanhu lava. And even if kwangena EFF va yo yiva na vona kwangena MK va yo yiva wa yena no nyika mabunu va lo hi vusa nyana hina van'wana a hi so vusiwa hi mabunu hi lava ku ri mabunu lava ta hi vusa njhani because n'wina at least maybe mi ri munhu wa khale nyana at least apartheid mi ya yi tiva na hina hi laha apartheid la ku yi vona apartheid leyi ya vona. Ni vitile mi la apartheid hina vi la apartheid hi lava ku twa apartheid la hina hi nge fi nga yi twanga. ni vitile vo hlayisekani inkomu setso mingisera Munghana Lonene FM un'wana mingisera ka tisa tlhelo ra yena tsundzukani mavonelo ya n'we ya tshama ya ri mavonelo ya n'we hina hi ngheni hela ka mavonelo lama un'wina mi ta ku hi wona hi ku ina tanihi xitichi a hi ngheni hela ka mavonelo ya tshama ya ri ya n'wina ni ta va ni kha ni bula na MEC Bitsa Linkopane ni ta va ni kha ni bula na vona loko hi vuya ka mahungu ya misava hi bulanyana katsongo hi timhaka ta Ziyakhala mo Sun City ntirho lowu nga kona ku hela loko ka vhiki ku xana ku xifundza xi vuyeriwa ku fika kwihi sweswo hinkwaswo endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani. Ayi kalanga ka Afrika wa vulavula a va twa van'wani va kha va ku mhaka ya vukona bya vahlapa va fanele va tshikiwa hi tshame kahle na vona loko swi heta swi ta nghenelela na hina Vatsonga kambe mhaka yikulu laha i ku va kona etikweni ra van'wana u nga ri na maphepha lama ma ku pfumelelaka swi va swi nga ri nawini. Tiko ri na right na vanhu va na right ya ku lwisana na swilo sweswo ku swi nga humeleli vana va fanelanga ku ya tshama tikweni rin'wanyana ku nga ri na mpfumelelo lowu wu nga endliwa kumbe maphepha lama ma pfumelela ku tshama ka ndhawu yaleyo swi va swi nga ri nawini. Mhaka yikulu yaleyo kona bya vahlapa etikweni ra South Africa lava va nga ri na maphepha a swi le nawini ende swi fanele ku lwisiwa. Botpet a ku na machanga lama hluphekisiweni a Joni loko munhu a nghena a ka xiyanimoya a vulavuli hi vuyena a nga ku hina hi vulavula ku ririmi leri ra Matsonga machangani le ku hluphekeni a hi le ku hluphekeni va hisa lava va le KZN lava a ni loko va soleni leswi va swi lava va le ku lunghiseni ka tiko mina ni Mutsonga wa le ka Bungeni va le ku lunghiseni ka tiko va hisa lava a ni loko va soleni leswi va swi lava vanhu loko va nga ri na maphepha atikweni va fanele va tlhelela kaya i vangani lava nga ku dlayi ka vanhu tiko leri. Nhlekani Botpet mhaka kusukela vakulukumba lava swi nga va tlhava na hina van'wanyana swi nga hi tlhava hikwalaho ka ku xanisiwa aka hina vanhu va ku vulavula ririmi leri mina a ni tibyele ku as va karhi va vulavula kusukela kwalomo va karhi va vulavula ku hi date ya so ku arrangiwa march mina a no kumbexana tihosi ta ka hina kusuka kwale akaya le va nga va tikume va hlengeletane ndhawu yin'we va kota ku vonisana ku va nga tshunela njhani kusuhana na hina hale hi nga kona ku va ta kota ku vona ku hi hlupheka ku fika kwini or va ta kota ku famba na march lowu va famba na wona swi ta kota ku tikomba ku swilo leswi va va na tihosi ku va hi kumeka hi va hi karhi hi khiriwa ku va hi karhi hi ri vanhu lava hi vulavulaka ririmi leri ra Xitsonga kumbe Xichangani so me ni ta ku tihosi ta ka hina a va sukeli ku kovela bya xibodze va ti vonakarisa loko ri na minchumu ya so swi tikomba ku vona va lida vanhu i tihosi hikwalaho ka ku va rhangela vanhu inkomu. Nhlekani Mashi swi hlamarisa ngopfu loko mi kuma ku la tikweni hi divided ku vanhu lava nga riki na maphepha
ya kahle va tlhelerisiwa ekaya kumbe va tshama kwala na leswi endlaku hi va divided i ku van'wani va benefita hikuva i kuma ku van'wani va xavisa ti-drugs la va fika va layini va diza ku va ta kota ku xavisa ti-drugs kati loko va xavisa drugs leti ku na van'wani va onhakeriwaka n'wana wa 13 years wa un'wana munhu endlayini i zaha ti-drugs leti a nga ha koti ku ya xikolweni a nga ha koti ku endla nchumu so swa karhatanyana that's why mi kuma ku hi va divided kati loko ku ri ku hinkwenu a hi onhakeriwa mi kuma ku vana va hina va dya ti-drugs a hi ta va hi nga ri divided se hi va divided hi ku van'wani hi ku twa kun'wana ku twa ku vava ka un'wana wa benefit na khensa Nhlekani Botpat muhumelerisi na vayingiseri ni kombela ku angula hi leya match lowu nga kona a xivindzini xa doroba ra Joni xa Matsonga Machangana a ni koti ku twisisa kumbe no ka ni nga vangi na vutivi bya ku eta hi swona match lowu a ni tivi loko ku ri ku tihosi ta hina ta matiko ti nga va ti tivisiwini kumbe contralesa ya swi tiva swilo leswi swi nga ku endlekeni kumbe ku yo va vanhu vo ngo swi sukela nje hi ku lava ti-likes ta ka Facebook na ti-comment na swona swi kahle loko ku ri ku swi sukela ka tihosi ta hina na va contralesa mara loko ku ri ku yo ti sukela vanhu nje va ti endlela swa vona hi maviti ya hina Matsonga Machangana ni vona swi nga basangi King Khupane ka Mningizi ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 hour naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona ntiyiso mingisero munghana Lonene FM ku tisela vativi na vinyi va yona ku hela loko ka vhiki i ku hela ka vhiki loko ku nga na mphensaphensa ngopfu loko u kha hi languta ka xifundza xo fana na xifundza xa Bokoni Bophirima Northwest laha ku vulavuriwaka hi timhaka leti ti fambelanaka na Ziyakhala Mo Sun City hi ndlela yoyoleyo se yo mhaka na sweswi hi lava ku bula na MEC va sukaka ka ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi eNorthwest Bokoni Bophirima lava hi lava ku bula na vona leswaku hi ta kota ku twa ku hi ku vona ka vona va vona ongeti ntirho lowu wa Ziyakhala Mo wu hetelela wu va pfuna hi ndlela yi MEC Vitsa Linkopane hi lava hi lava ku bula na vona ka nhlekani lowu hi twa ku va ri yini eka nhlekani lowu MEC good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM o rogile muthu wesi Good afternoon, and the listeners, afternoon. I understand the province. Maybe let's start with what you were doing as the MEC. Just recently, you were tabling your departmental budget speech, and in that very speech, you gave highlights on how the department is supporting the small, medium enterprises in the province so that they thrive. Let's embed that with what is happening this weekend. What is it that the department is doing to the SMMEs in the Northwest? No, thank you. I think the listeners need to understand that our message is very simple. We want to build businesses that are sustainable, that are competitive, and that are able to create jobs. Now, this financial year, our main focus was on supporting SMMEs, but key to it is also the issue of growing successful businesses and also strengthening partnership with private sector. I think that's why we're sitting here today with the collaboration of Sun City around Ziyakhala. It's because when we partner, we are able to expand the scope and we are able to get into the space of getting a better economy. So we are very clear that as a department, we will not be able to get it right if we cannot do especially
tourism destination marketing. It is important that tourism destination marketing ever where large numbers visit the province. And in this case, programs like Ziatala of Sun City is going to pull the artists, and these artists are actually demonstration of different cultures, and it will be coming from all the points of the province, actually including even outside internationally. So when people visit the province, it intensifies a larger number coming, which then says it broadens the scope of our tourism destination marketing, and economy grows, jobs are created, SMEs are able to access the market, and businesses are able to also move to a better direction. I'm happy that as a department you have outlined what your responsibilities are, but then the question would be what kind of participation, what form of participation as a department are you giving to Ziakala or Sun City this year? Obviously, yesterday when I was unpacking my budget speech, it became very clear that we are collaborating with Sun City. We see Sun City as our biggest employer and the crowd puller that intensify tourists to choose Northwest as a province and a tourism of choice. So we see Ziakala Sun City as an important economic platform, and we have a memorandum of understanding as a province and as a department, so that thousands of visitors from all points in our opportunity to market our tourism attraction, to promote investment opportunities, and to expose our local businesses to new customers. So you will see we will be having our SMEs accessing the market. We will be seeing our local suppliers also starting to come. When people come, they sleep over. Not all of them are going to sleep around Sun City. We have advertised 563 areas such as hospitality, the B&Bs. We have transport that forms part of our tourism industry around Rustenburg and Mufasi. The petrol stations, the small shops, the small businesses. So we will be so busy, and that then means our people will be making money. It will also be contributing to the economic growth. Then the chances, I was outlining the formula that for every visitor that comes to the province is translated into 1 to 2 jobs created directly and indirectly. The province is competing with other 8 provinces in the country to be a preferred tourism destination. I'm happy you made mention of the fact that even though you are using Sun City as a preferred destination in Bokone Bophirima, the other areas of Bokone Bophirima it's also benefiting. However, when you look into this issue of making a province, Bokone Bophirima, as a whole to be a preferred destination of choice, what is it that as the department are doing to make sure that indeed when a person in Limpopo thinks of going to Durban, thinks again and say, let me go to Bokone Bophirima instead? Look, we must agree that the choice of tourists depends on what will put at the fore their interest. Like the Northwest is one of the provinces in the country that has got the Big 5, that is well protected around the Pilanesberg, and the other 14 reserves that has got when you want to go hunting, when you want to go fishing, Bloemhof Dam, Falkbob Dam, your Bavorspan, you go also. Now Sun City is situated around the Pilanesberg where we have our Big 5. So we also have at Sun City where we have the Sun City where you can also do your casino and slots. So it makes us to be very unique as a province, because not all the provinces are having their Big 5 well organized, and
such that there is a lot of benefits from conservation that stimulates tourism. So we are proud that also in the Ziakala, we'll be demonstrating the uniqueness of the Northwest due to its cultures, Botswana culture, how they cook, how they put up business that will have nice way of making people who are visiting to even extend their stay. And that itself makes us to be a unique province of choice. I see. MEC, we will see you later on tomorrow at Ziakala. Otherwise, enjoy what is left of your Friday. What will be your parting message to our listeners? The things that you say, this I cannot go without sharing with Mungana London FM listeners. It's important for the visitors to understand that we are thankful that Mungana has exposed us to the viewers and to the listeners. They must always do a bit of research. We will be sharing during the Ziakala, but also on the website of our province, the 562 areas that they can visit to the Northwest, where they can stay, where they can relax, where they can go out on holiday, because having once visited Northwest will always be in your mind that when you go out on holiday, it is a province of choice. I must say, the culture, the sweetness of the areas of Pilanesberg will really make them to feel that they are in another world, whilst they are just in Sun City and the Northwest province. Okay, let me say thank you very much for your time. We really appreciate it. Enkom so mingse rom gana non FM bala ba bulana bona EMEC wat magatan tokso economy bukoni buperima Northwest la ba kai la nguteka tmakata Ziakala mo Sun City epfumba leri ringata ba riko ringa kona ekutirhisana na nhlangano wa wa Afrika Dzonga la ku ngata ba kuri na bunyanyuri buhungasi hindlela hele se minga kaeli maka hele se ba komisa tmakata hambana hambana ta kulokozi ita abukoni buperima swinge ende ku nga lavi ku vuya hiku imaka indawo leyi lokoze uyitiva yita ku tsakisa leri ra ku hetelela ku va tlhela va vulavula na timhaka ta the big five va ku hi ku ri koja ku ya hi vo laha ku nga na big five leti ti nga ndhawu yin'we a kuruga big five ti koho kambe vambe ti lavalava ti lavalava ku ri na badi wa humi nga vonangi na one ka big five kambe hambi swi ri tani hi leswi va kha va kombisa swona hi ndlela yaleyo seke na wehe u nga ndleleni ya ku kongoma a vukoni vuphirima ve ri ku na tindhawu to tala leti mi nga fikaku mi hungasa na ku wisa kona mi nga tiphina hi tindhawu to tala hi ndlela ta ku tlula kolomo ya ka 500 makumenharhu leswi swi vulaka ku i ndhawu ya kahle leyi mi nga kotaka ku va mi endlela yona a ku ri MEC Vitsa Linkopa lava hi bula na vona tanihi MEC wa timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi evukoni vuphirima loko ka vulavula hi Ziakala la mo Sun City nangona ko khoma ndlela u ta kha wa xa thwi kusuka kona namuntlha ndrengalo ikona DJ Matt na Miskuli na Matilda va ku tisana nangona ko walo kasi ke swigingi swa Africa munduku mi ta kuma thwi kusuka kwele a Sun City indlala lesa mi nga kayeli nangona ko yeleyo kwara ka mingana Lon FM makomba ndlela nte sweswi i nkarhi lowu wa ku hitwa ku vantshwa va ri yini hi n'hweti ya vo la studio la ni na Tian Nkuna wele a nyagelane ka xihoko ivi ni va na Isaac Rampet na yena i ri wele Giyani mara wa swi tiva na yena ku a wele Giyani i ta mi byela ku i wele kwihi kahle kasi un'wana nga na yena i Tiani Magomani a hi wele ka Magomani i wele ka Ximixoni se ta va hi ri na yena la van'wana va lava hi nga ta va kha hi bula na vona eka nhlekani lowu na wehe kwalaho nga koha ku rhamba leswaku famba na hina ka 0860 0025543 hi kota ku twa ku n'hweti leyi ya vantshwa leyi i vantshwa lavo ka va nga hlayi vantshwa vo rhandza ngopfu social media va rivala vumundzuku bya vona vantshwa vo rhandza ngopfu byala vantshwa va rhandza ngopfu ta masangu hi ndlela yaleyo se hi lava ku ta twa ku vona va ri yini ni ta famba kusuka hala ni ya hala ivi ni suka ni ya hala ni ya hala ni kha ni fambisa leswi kambe loko mi twa ongeti un'wani i vula leswi mi kanetanaku na swona hoyi konetoni swa pfumeleriwa ku va mi endla tani a hi sunguleni eka xihoko ya tiya a ni ku twi a ni tivi ku ya a se ni ta ku twi hayi minjhani muhaxi i pfukile minjhani tiya hi pfukile a khensa swinene byela vayingiseri ku hi wena mani ni ku nyika tisekende ta 30 va byela vayingiseri hinkwaswo leswi weyi nga xiswona Nkuna Tiyani kusuka ka xihoko hi ku tswariwa ntswari wa ka Msiphani ya kulela nyakulani ka xihoko
i n'hweti ya vantshwa leyiwani yi vula yini ka wena ni ta vuya ka wehe i ta ni byela swoswoleswo yi va ni ya ka Isaac avuxeni aye mjani botpet i pfukile minjhani na i pfukile man a khensa i makumena ro second byela vayingiseri ku i Isaac we le kwihi swi ku yini la vulavulaka Isaac wa kusuka ku Ruleni kambe la ni nga kona ka nkarhi wa sweswiwani kumeka kwala Giyani a ri Singaview a ku Ruleni ku na tiku Ruleni timbirhi ku Ruleni leya hala ka Masiya hala ka Mathicara Mabasa hala ka Mathicara Mabasa okay ku nga ri le a Gauteng okay no ya khensa swinene Tian wa vumbirhi aye manje ani ku okay aye manje mpfukeni Eyo, hi pfukile mjani. Pfuke tshunelani ka xexo mi ta kota ku twala kahle. Byelani vayingiseri ni ku nyika 30 wa second u va byela ku hi we mani Omei. Vito tanihi ku mi hlamuserile i Tian Magomane ni huma ka Xikondo ka Ximshoni. Ka Ximshoni. All right. A hi sungula hi wena. Hi leyi i n'hweti ya vantshwa i muntshwa wehe. Yi vula yini n'hweti leyi loko ku fika n'hweti ya muxaka lowu ku fika yini ka wena? N'hweti leyiwani ya frustrata na ku languta ka leswi hi sukaku ka swona na leswi hi nga ka swona na leswi swi nga ta swi ta hetisa la namuntlha. I ncini xi tisa ku ntshikelelo yi frustrata hi yini ku ya hi leswi wena swi vekisa swona? Ya hi frustrata hi ri vantshwa because we are not economically challenged. A ku na demand ya ku ndlandlamuxa ka economy tani hi swa tlhelo ra tidyondzo hi ku hi dyondzile hi valava namuntlha kambe a ku na challenge leyi tiko na government va hi nyikaku swona. Leswo leswi n'we mi nga dyondzela swona a swi le ku tirhisiweni la tikweni leri? Hi hava tindhawu leti hi nga ta ya hi ya kombisa swona vuswikoti lebyi hi nga na byona. Isaac i n'hweti ya n'wina leyi i ya vantshwa yi vula yini ka wena u vona yini u hlangana na yini ka n'hweti leyi? n'hweti leyiwani yi vula swo tala ngopfu ni vula hi tlhelo ra ku loko ni languta vantshwa lava va nga va 1976 lava va nga va vona lava va nga hi pfulela ndlela ni twisisa ku loko a nga ri vona va nga teka xiboho lexi va nga xi boha a hi ta vulavula kumbexana namuntlha hi nge se za hi vula ku hi na yona freedom leyi nga na yona so mina hi ku ya hi mina ni twa swi ri na nkoka tanihiloko hi ri vantshwa ku hi nga tshuki hi rivala leswi swi nga endliwa hi vantshwa lavaya a va ri kona hi lembe ra 1976 ta vulavula hi va Hector Peterson hina hi tivaku matimu so hi ku ya hi mina swi na nkoka hi nga tshuki hi rivaleni hambileswi hi hlanganaka na challenges to tala tanihiloko hi ri vantshwa kambe a hi tsundzukeni hi hlangana na ti-challenge ta yini botpet ti-challenges leti hi hlanganaka na tona swi tele ngopfu loko ni langutini mintirho a hi na yona tanihiloko hi ri vantshwa mintirho a yi kona a mi dyondzanga hi dyondzini ko va ku dyondzo leyi hi nga dyondza yona a hi dyondzo leyi yi fambelanaka na leswi a hi fanele hi va hi kha hi dyondza swona yo nga lweliwa a na va lwela yona va Hector Peterson hi swona botpet mara hi fambe na minkarhi ku na ti-AI sweswiwani dyondzo leyi nga kona sweswiwani a yi fambelani na minkarhi leyi nga ka yona sweswi. Okay Tian ka xihoko ni byeli i n'hweti ya vantshwa leyi ka we yi vula yini? N'hweti leyi yi vula swa ku tala ngopfu i xitsundzuxo eka vantshwa va South Africa a ni nga ku i alarm ya ku vantshwa va South Africa a hi pfukeni hi lunghisa tiko ra hina. Mi pfuka mi lunghisa tiko leri mi vula ku hina hi nga onhele tiko? A hi nge vuli ku mi onhele tiko hi ngo hinkwenu South Africa hi ti onhele tiko. So n'hweti leyi ya ku hi tsundzuxa government loko a swi koteka ku ta va na platform leyi vantshwa hinkwenu a hi ta tsala message hi inbox ya government hi va tsundzuxa hi leswi hina vantshwa hi hlanganaka na swona laha handle ku ri a va swi voni vona. Sungula sweswi phela i le moyeni sweswi ve le ku tweni va MEC va holobye ve le tihosi ve le ku tweni sweswi va inbox hi swihi leswi mi hlanganaka na swona? Sweswi ni ta sungula ka minister kumbe holobye wa swa tidyondzo a ni ta ku a South Africa dyondzo a va yi va kopela ka matiko ya ku fana na va Germany, Singapore, Switzerland na va Canada laha ku investiwaku mali ya ku tala ka dyondzo ku tlula ka swilo hinkwaswo. Lexi nga ta yi pfuxa South Africa ku yi pfuka yi hanya i dyondzo. Loko dyondziwa yini ku dyondziwa swa ha ku pfala namuntlha phela le ku dyondziweni South Africa yi na problem yin'we le kumbexana a hi nga kombela timinister va education a India na va China va hi dyondzisa
kumbe va hi kombisa ku vandlisa ku yini swilo dyondzo ya South Africa a yi match na ti need ta tikhampani la South Africa i problem yin'we yaleyo hi dyondzini vantshwa hi dyondzeterini hi dyondzeteri problem a yi match na ti-demand ta tikhampani John a ni mi dyondzi va office admin a va ti lavi ti-office tani va nga vula laniwa South Africa yi cincini a ka ha tirhi ngopfu mavoko ku tirha technology okay ku tirha kambe ku na leswi Isaac ni kha ni tlhela se ni tlhelela ka tiyani wa ka ximixo ni sale 2 minutes yeah be mi nwa ngopfu vantshwa yeah na pfumela byo nandziha ngopfu a byi nandzihi ngopfu botpet i ku loko mo langutisa hi na ti-problem leti a hi kha hi ti hlaya ta ku vantshwa va le ku tirheni so loko mo languta mathelevhisawa ve le ku byala byi tshama byi kha byi advertisiwa kwala na kwalawani a swi fani na nkarhi lowa wa khale kambe n'wina mi nwisa ku byi advertisiwa a hi nwisiwi hi swona mara hi nwisiwa hi ku hi na ti-problem byala lebyiwani so byala byi mi solvela ti-problem byala lebyiwani loko botpet hi nwini ni va ni kha ni ti byela ku ri swa fana kwala ni nga fika kona wo ni nwa ku mundzuku ni ta hlangana na yena ni va ni kha ni nwela ku ri va ti-problem leti ni nga na tona botpet ximixo ni byeli ve mi nwa ngopfu langutani xexiya ka sweswo ve hi nwa ngopfu and botpet ni nga vula so ti-establishment leti ti nga matikoxikaya a ku na swin'wana handleni ka tindhawu teti vanhu va tshamaka tona va na byala ni huma saselamani yeah ku hava establishment leyi yi hlanganisaka vanhu handleni ka le mabyaleni so whether munhu wa nwa byala kumbe a nga byela i ya hungasa ko hikwalaho yo hungasa u fana na vona na loko u ri thembisa a thembisa va ku nwisa na loko u nga ni byala John i ti-trends ti nga le thembisa ku ri loko ni suka sweswi ni ya fika thembisa ni ta n'wi kuma munhu a nga ta ni xavela byala ni ta fika ni tlhela ni n'wi kuma munhu loyi ni nga ta ni ya tlela ka yena madyambu ya namuntlha ma swi vona so i ntshikelelo lowu vantshwa hi nga na wona so ku tlhelela swisanana ka timhaka ta dyondzo na ku vantshwa va ka va nga tirhi mfumo wona hi woxe mo ni mi teka ni mi yisa ndzhaku ka 1993 kumbexani mi nga se nisa ka 1993 ku mhani nga se va kona hi 1993 a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ni khensile swinene khalanga tinhlokomhaka ta mahungu inhlikani nkhuluko wa mimovha wu nga kavanyeteka vhiki leri taka hi ravumbirhi ku vula maphorisa ya masipala ntlawa wa vatsonga wa machangani wu macha ejoni khomixini yi hlamusela hi nkoka wo dyondzisa hi nhlawulo eswikolweni mahungu xitalo hi awara ya mbirhi dirito eka lava va ri pfumalaka afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nkarhi wo ngile ku tsutsumiseni swinene ni na Tiyani Magomani wele ka Ximixoni ni na Isaac Rampete kusuka a Giyani ni na Tiyani a wele ku ruleni kahle Isaac ni na Tiyani Nkuna wele ka Xihoko a Nyagelani a wu ku ila u ta ntlherisela ka 1993 kuna yini tiko ra hina GDP a hi tshamile ka 147 billion namuntlha hi le ka 408 billion leswi swi vulaka ku ri ikhonomi ya hina tanihi tiko yi le ku tlakukeni kambe nhlayo ya vantshwa lava nga tirhiki na yona yi le ku tlakukeni yes hi 2006 a Singapore GDP ya vona a yi ri 148 namuntlha yi le ka 650 yes ma vona kambe yi na 2% ya nhlayo ya vantshwa lava nga le ku tirheniki so Singapore va investing ngopfu mali ka education leyi yi nga ta dyondzisa vana leyi mitirho ya vona yi tlhela ku yi tlakusa tiko Singapore le henhla ngopfu hi tourism okay hi vuya kwala kaya ku endleka hina Kruger National Park 2007 2008 ndzi leteriwe tourism va ku hayi tourism yaleyo yi tatisa ku cinca hina yini lexi kombaka ku ri xi tise ku cinca Kruger National Park a wu leteriwa Kruger National Park no a Jimmy Chavani okay a ku ri program leyi swa ya ku fika va ku hayi hi lembe ra 2010 swilo swi ta va kahle ku ta va na ku cinca kambe hi va lava na 2010 a ku ri na ku cinca hi ve na World Cup Afrika-Dzonga ku ri na phesa ku ri a va vone ku vapfhumba va tata va tele yes kambe a swi
nghenelelangi ngopfu ka vantshwa swilo sweswo i vangani namuntlha lava va nge le ku tirheni a Kruger National Park as the tourist hina National Geographic Channel Botpet yi komba swilo swo tala swa le Kruger National Park kambe loko mina na n'wina sweswo ya Kruger National Park hi nga hetelela dyambu ri hi pfalela hi nga swi kumangi a ku na ti-resources leti ti nga ta ku hayi tshamani la mitlela mi ta sungulisa futhi rendzo ra n'wina mundzuku laha loko swi va kona sweswo swi ta kota ku nyika vanhu mintirho nemetwe na ku tlula Isaac ni tlhelela ka Tiani ni n'wi tlula hi ku na ku n'wi vutisa hi timhaka ta byala ve mi nwa ngopfu vantshwa ya ku nwa ngopfu me ni ta yi hlamula hi ndlela leyi yi sungula ka vatswari ya ku nwa ngopfu njhani va mi xavela a hi languteni Botpet me ni famba ndhawu ta ku tala vhele ni famba ni swi vona ni rhambiwa tindhawini hi vito ra holobye vanhu va vanhu va ku byala va ku tala vantshwa va less than 18 years and va ri munhu loyi a nga less than 18 years before 18 irresponsibility hinkwato le ka mani le ka vatswari va yena so yi sungula laha mhaka yi sungula yi ri na 16 inwa until 18 obvious ya tlakuka na byona ku ya kule xin'wanyana vatswari a va tshami na vona va vo kusuha xin'wana xa vona se okay se vantshwa lava vona va le ku hluphekeni sweswi namuntlha hi mhaka ku loko va kha va kula a va kuli va ri na vatswari va vona va va ri ku vatswari va vona va ti handzela ku van'wana ta kuma va ri joni va nga siya n'wunhu va siya n'wana a sala a teka phati ya mutswari ye a ri joni se a ni ta ku ka vatswari tsundzuxo loko mi famba mi ya joni siyani munhu wa ku ringana na n'we kaya a sala a va mutswari a va lidana leswo swi nga hungutaka timhaka ta byala xin'wana lexi mi hehliwaku hi xo i timhaka ta swa masangu vantshwa va le ku ngheneleliseni ka timhaka ta swa masangu va ha ri vantsongo mi ri yini n'wina ka yaleye ni yi hlamula hi ndlela leyi me ni ha vatswari sweswi na va susa vantshwa hi tlhela ka education loko a xikolweni a ko va na dyondzo ya ku dyondzisa vana va xikolo ku loko i ta timhaka ta masangu wa ha ri ntsongo yi kona ku na LO yi kona LO a va ti endle ti va timbirhi yi nga va LO yi va na LO2 a yi swi va nga yi le ku tirheni loko a va kota ku dyondzisiwa vantshwa ku loko endla timhaka ta masangu wa ha ri ntsongo swi onha yina vula ku a va dyondzisiwi hi swo swi ndako xiyimo xi va so va dyondzisiwa a swi enough loko swi ri enough a swi ta cinca swi ti komba ku va le ku dyondziseni mara a swi enough okay se hi ku ya hi wehe xitshunxo xa byala vatswari va fanele va va ri kona hi ku hi voyi va swaraku timhaka ta swa masangu vantshwa va fanele va ku ngeteriwa tidyondzo a xikolweni Isaac hi yisa ku yini mahlweni se hi hundzini hi le masangwini la vantshwa a va vileli va twi nga ri hi swo hi byo vutomi swi kha swi fambisana na yini na byala lebyiya mi ngetemela ku rivala ti-problem Botpet mina a ni ta ku loko swi ta ka timhaka ta masangu vantshwa xin'wana lexi xi karhataku i mhaka ya ku va nga ri na vutivi ngopfu hi timhaka ta masangu mi ta tsundzuka khale ku na ti-program ta ku va vantshwa va dyondzisiwa hi timhaka ta masangu a ku na ti-Soul City a swi hlayahlayenyana swilo leswi a swi endliwa mara sweswi ni vona ku ti-campaign letiyani a ta ha ri kona leswi naswona swi endlaku ku vantshwa va hina va nga ha vi na vutivi hi vuento hi ku ti-program leti a ti pfuna Botpet mina ni wun'wani wa lava ti nga ni pfuna ngopfu hi ku ni vuyi ni dyondza hi timhaka ta masangu na ha ri ka age ya kahle sweswiwani vantshwa va exposed va tifoni va khoma tifoni so hi ku ya hi mina a ni ta ku ri a hi ringeteni tanihiloko hi ri vantshwa ku hi papalata phela vantshwa lava hi vulavulaka hi vona a hi vulavuli hi tincece hi vulavula hi vantshwa ku fika ka 35 hi so kwalomu mi hungasaku koho leswaku loko munhu a za ku wa ku hela ka vhiki veri loko wa ku hela ka vhiki munhu i langute ku ku swi vula ku munhu a nga ya kuma byala loko suka a kume byala a nga kuma na wa bebi nyana kwalaha leswaku swo ndzi nga ri ku hela ka vhiki kun'wana na kun'wana munhu hi le ku laveni bebi hi swona i ku lexi karhataka swin'wana na midende leyi ya ani against ene imani ve nga ha vulavuli hi yona vulavisisi byi kombile ku a yi hoxi xandla ka sweswo Tiani we hi pfuna njhani hi lexi xiphiqo xa ku swo ndzi nga ri vantshwa mo hanyela ku
mi ti nwela byala mi rivala maxangu ivi mi ti hungasela hi timhaka ta swa masangu leti nga na switandzhaku swo tala. Ya i ntiyiso Betpet kambe xivangelo xa kona i ku ri hina nkarhi wo tala and a hi wu tirhisi nchumu lexi xi nga hi cincaka ka vutomi bya hina. Muntshwa loyi a nga na 13 wa malembe ku ta fika sweswi loko n'wi nyika 5 years mi ta kuma ku ta va ku nga cincangi nchumu hi vutomi bya yena kambe a va a ti nghenelerise ngopfu ka swilo swa masangu mi kuma ku swi ya n'wi vangela ku ri a va na vana nkarhi wo tala. Hi xitalo. Nkarhi wo tala lowu mo nyikiwa mo wu teka wu huma kwihi? Hi huma eswikolweni ya hi le switarateni hi endla yini switarateni ku na yini switarateni lexi nga le xitarateni xi helela xitarateni kambe xi ta sala xi va na xitandzhaku. Vantshwa va na nkarhi wo tala kumbe mina nkarhi wo tala a hi vulavuleni hi n'wina ka n'we mi ndla yini hi sweswi ku hela ka vhiki kumbe okay tiya wa te ni na ku fani khomakhoma ni freelance leswa ti programming. Okay. Yes. So u endle programming? Ni endle media studies. Media studies. Yes. Media studies a vona ka radio? Ni tirhile ka nhlangano wa vuhaxi bya Afrika-Dzonga tanihi muteki wa mahungu. Ivi swi helela kwihi? A ku ri nkarhi lowuya wa tluwa vhanga wu nga endleka hi nkarhi wa vo Hlawudi Mtswaneni. Oh, okay. Yes. Malembe ndzhaku. Malembe ndzhaku. Se sweswiwani wa lava ku ya mahlweni i teka i va muteki wa mahungu hi yo mhaka i ri a freelance news collector sweswi kumbe wa input? Yes. kambe handle ka sweswi ku nga na technology u le ku ndleni yini ku i nga rindzeli ku mahungu ya ta ka nhlangano wa vuhaxi mani la yini we i vona ku na we i hangalasa mahungu ya wena? Hi le ku absorbeni sweswi technology yi tsutsumaka hi xiswona. Hi ku vuleteri lebyi byi nga va kona lebyi kumbe lebyi a byi ri kona 5 wa malembe lama nga hundza a bya ha ri relevant namuntlha. So hi ndlela yin'wana hi technology ta pfuka hi nga khechangi. Hi le ka 6G la Afrika-Dzonga hi na yona ha ri ku dyondzeni hi 5G. Ka wa 5 na 4 van'wana na 4 hi se. So a hi swilo leswi hi nga ta tikuma hi khavile hi maendlelo ya. Ni ta vuya ka wena ta mi byela ku ri tiro hetisela ka vantshwa i ri yini hi ku n'hweti ya vantshwa yi ta vuya na lembe leri taka. I vulavule mhaka yin'wana yi nga ni bava ngopfu ya ku n'wana a nga ri na 13 wa malembe namuntlha loko u n'wi landza ndzhaku ka 5 wa malembe lama taka u nga kuma a ha ri taniya ku nga cincangi nchumu swa vava sweswo. Isaac i ndla yini wena? Mina sweswiwani ka nkarhi lowu ni DJ ni le ka space xa entertainment. Okay. Leswi ni nga busy swona loko hela ka vhiki kun'wana loko u hela ka vhiki we mi le ku mina kusuka hi wamune until Sunday ni wisa hi Sunday ni va ku ri busy so swa mabyala na swi tiva na leswi hi vulavulaka hi swona laha no swi hexa ko va ku unfortunately ni hola hi swona mara ni swi encourage kambe hi swin'wana leswi swi ni pfunaka ku at least ni tikuma ni kha ni tlela ni dyini. I ncini xi nga ndlaku wa DJ hi leswi ngo loya ya swi dyondzela kumbe we a wu ri ka swin'wana yo kuma ku hey laha yi nga kona a ku le ku dyiweni se swantswe ya va DJ? Leswi swi nga endla ku ni va ka swona i issue ya ku ni vuyi ni va munhu loyi ni nga rhandza music loko na ha kula swa music a swo va ka mina kusuka khale na khale so ku dyondza ni dyondzini qualifications ti kona mara ivi ni twisa nkarhi n'wana ku tshama mintirho a yi kona u nge tshama u nga endli nchumu tsantswaka ka nkarhi wa sweswiwani u va kha u endla swin'wana tanihiloko ni tikuma ni kha ni endla timhaka to DJ. Okay. Ni ta vuya ni ta twa ku yisa ku yini mahlweni va kulukumba hi ku vantshwa va koho kambe va fanele va kuma xo kuma ku ya mahlweni swiphiqo leswi va hlanganaka na swo va nga lwi na swona hi ku tlhe va endla swin'wana swiphiqo. Tiya ka xihoko ni twe ku i bohe thawula nhlokweni ku endleka yini? Byenkulu. Ni byeli i ve khe ndla yini ku va i khe hanya tanihi muntshwa ka lembe leri namuntlha kwani? Okay ni ta sungula taniwani ni ndle nga ku ni dyondza nyana xikolo kwalani endle ni study electrical engineering sweswi ni yimele ku endla practical ni ta kuma diploma ya mehe sweswi ku ni hanya yini na sweswi ni hanya ku ti hungasela vanhu eze ni vurile ni holobye nkulu mi vona ku na thola na madima byela ku endliwa hi darata a ya xavula ya huma Singapore ya hetisiwa China so mehe sweswiwa fo sweswiwa ni endla comedy I'm a comedian ni endla ni va MEC a tiphatini emicatwini
ni va program director not problem ni endla ti voice over that advert. Oh yeah. No mila tshama vantshwa va mina mi le ku rara yini kambe mbangu lowu mi raka wona miri wa tika. Wa tika. Ai sele holobye i ri yini ka vantshwa ve le ku ringeteni ku ololoxa swiphiqo hi ku ndla swiphiqo. Vantshwa a ni ta ku a hi endleni constitution ya hina ya vantshwa hi raba hinkwaswo leswi hi swi a swi le kule sweswi a hi vulavula leswi nga koteka ku namuntlha na mundzuku hi loyi muntshwa i le ku yingiseleni Isaac wa ku vula ku va kha va nkama yin'wana va nwa byala hi ku ndla leswi ya makhadzi ya nga vula swona hi nwa byala hi rivala milandzu hi rivala swiphiqo tiyani lowun'wana hi ni ku na xiphiqo xa ku hina nkarhi wo tala se a hi vulavuleni hi swilo leswi hi hanyaka swona sweswi namuntlha kwala ku i yini lexi hi nga ta ku ka vantshwa a hi cinceni vutomi ku hi nga ringeti ku ololoxa swiphiqo hi swiphiqo hi ku byala byi na switandzhaku sweswi swo matlhavana mindlayini masangu na ti-AIDS na vana va lava va nga kunguhatiwangi na sweswo hinkwaswo se hi fanele hi ndlayini ku ya mahlweni kusuka sweswi namuntlha loko wa ha yi hleketa kumbexani ma ni twa Isaac hi yisa ku yini mahlweni. Mina lexi ni xi vonaka a ni ta ku ri vantshwa a hi ringeteni hi tindlela hinkwato ta ku va hi nghenelela ka swilo swa leswi swi va swi kha swi humelela hi minkarhi hinkwayo hi nga yimeli mfumo hi ta ku mfumo a wu endli yini mfumo swin'wana swi lava hina hi ri vantshwa hi tlakuka hi va hi kha hi kota ku va hi ti endlela nchumu ku loko ho lava ku yimela ku mfumo wu na swo tala ngopfu ene mfumo nkarhi wun'wani wa zama kwalaho zama kona mara wu lava na hina tanihiloko hi ri vantshwa hi zama ku fana sweswiwani ku va ku votiweni a hi rejistareni hi ya vota hi ya casta vota hina hi sungula kwalaya a hi engageni xin'wana na xin'wana lexi nga kona xi endliwaku kwalaho nga kona a swi lava zoya kwalaho nga kona wa sungula something hi sungula kwalano hi vota then mi ta swi vona swi ta olova. Isaac ni mi twile Tiyani Ximxoni hi ndla yini tanihi ri vantshwa swi nge olovi ende swi ta teka nkarhi ka switshunxo leswi hi nga ta fanekele ku ri swi endla maybe swi nga tlhela swi teka 30 years yin'wana kusuka ka 1993. se hi ndla yini namuntlha va le ku yingiseleni mfumo a wu le ku hi nyikeni titirhisisi ta ku hi kota ku twisisa ku ri hi na mfumo a hi languteni ku hi loyi muntshwa i koho swi le ku yingiseleni ka Ximxoni i fana ndla yini hi ku mfumo a wu le ku n'wi nyikeni direction i ndla yini. Okay i ku ri hi khomana hi tshama hansi hi hlela hi tivutisa leswaku ri hi lava yini swi vula ku muntshwa i fanele i tiva ku i lava yini i ta kota ku tiva ku i lava ku ya pfuniwa hi mani kwihi hi sweswo tiya mi ku yini ka mehe ya ni ta kandzela ka buta Isaac va kandzela va teke mihleketo ya mina ka vote hi swona swi nga ta hi hlupha ngopfu a hi voteni vantshwa hi nga ri mani voti loko i nga voti mehe ku ya hi mehe la South Africa a ni ku teki u ri munhu a wu pfuni nchumu so a ni ta ku vantshwa a hi voteni hi hlawula leswi hi lavaka swona ku cinca ku ta kwalaha ezivavurini Botiyani mavizweni ku swi ta teka nkarhi so loko yo cinca swi nga teka nkarhi mara hi nga ringeta ku loko hina hi ri kwala vantshwa hi honisa hi olovisa mihleketo ya vanhu lavakulu hi va phusha ku vonisa va process yi va henhla ezivavurini va ku hi ya tirhisa va 5G hi nga honisa hi va tlakula a hi vhete ni tirhisa 7 hi jampa la ka 6 loko hi va hi ri landzeli vantshwa ni mi twini hileswaku leswi vantshwa va vulaka swona i ku a hi ringeteni ku nghenelela ka swilo leswi swi humelelaka muganga ka hina loko va mugangeni va ku na nhlengeletano amiyi loko va ku na xiviju amiyi loko va ku na ti-tournament amiyi loko hileswaku se loko mi nga ngheneleli ka swilo leswi swi khumbaka n'we tanihi vantshwa a mi nge koti ku tisa ku cinca vantshwa va mina khensile swinene ku va mi hoxe xandla khensile swinene nkarhi wun'we a hi ku hi ta teka na vangiseri lava nga le handle a swi kotekangi hi mhaka ya ku va hi ri na nkarhi wutsongo kambe hi khensile swinene ku va mi kote ku va xiphemu xa ntirho lowu inkomani I khensa sweswo mi yingisela Muganga FM ni hundzila loko se ni vuya ni lava ku va hi ku tisela un'wana n'wendzi loyi a nga kona eka nongonoko wa hina nhlekani lowu hi ku tisela wona thwi kusuka haleno a Masingita Mall hi le Giyani nhlekani. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi.
hambi papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xe le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Swipe kutani u kuma swo tala eka birthday ya Boxer. Xava Huggies diapers tiphakete tinharhu hi 330 rand. Nola mayo na Street Style mayo 750 grams swilo swimbirhi hi 70 rand. Xava hi 1,500 rand u kuma 3 gig Boxercom data mahala eka Boxer. Khoma ndlela 3 to 6 muhlumbunuko ku fika ra vuntlhanu ni Ndzhenga Akukhaliseni Sun City. Swa swiningele ku vulavuleni a ni ri ku chekeni ka swiambalo swa Xitsonga swa Xigaza swi ya sungula ku mbariwa akazi ya khala mo Sun City. Umuni zamanele xihembane DJ Vuri. No a mi nga chavi futhi ni ku fika ni tsemisanyana lomu matlhelo yi Khoma ndlela na DJ Matt afambisana na Matilda Child Bay eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Limpopo Champions Boxing Promotion yi ku tisela mphikizano wa World Kings Boxing Tournament. Lowu i mphikizano wo sungula wa ku lwisana na madzolonga ya swa ribewu. La u ta tiphina swinene loko lava va susana nkanu. Akani Sambo na Kenneth Albino wa le Philippines, Ken Sahosi, Dynamite Makondo na Korombi the Big Dog Chikunguru. Sfiso Hlungwani u ta ya himetelana na Cedric TLB Chauke. Ti 31 ta July eUniversity ya le Venda kusuka hi awara ya ntsevu ni madyambu. Mathikiti ya mani na mani i 200 loko VIP yi ri 1,500. Kuma vuxokoxoko eka Vahangwele 073-591-7790. Hi yima kun'we hi lwisana na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu emigangeni ya hina. La a hi sukeli mhaka nje. hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Sweswo mintsero Munghana Lonene FM makomba ndlela hi tiri namuntlha hi burisana na muyimeri kusuka ka Metropolitan mayelana na No Lapse Funeral Growth Plan leyi yintshwa vengeri i cover yo lahla mufi leyi nga doneki leyi ku pfumelelaka ntsena ku hakela loko u swi kota kambe yona yi kurisa ntsengo wa cover ya wena hi ku famba ka nkarhi. Se lava ku bula na vona hi ta twa ku namuntlha eka nhlekani lowu va hi khomele yini hi ndlela yaleyo. Lava hi bulaka na vona i nkulukumba Ntimani nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Aye muhaxi minjhani na vayingiseri ekaya. Hi pfukile swinene a khensa swinene ku va mi kota ku bula na hina nhlekani lowu kumbexana hi sunguleni kwalaha ka No Lapse cover yi va yi kha yi vula yini kahle kahle? Hayi xivutiso kahle ngopfu xexo muhaxi. So No Lapse Funeral Growth Plan i cover leyi endliwaka hi Metropolitan. So cover leyiwa loko u joyina yona muhaxi u sungula ku humesa ntsengo wo ringana 200 laha khampani yi ku nyikaka tin'hweti to fika 12 u kota ku fikelela ntsengo wa ku ringana 1,500 laha loko u kota ku fikisa ntsengo lowu cover ya wena a yi nge he pfuki yi lapsini hi Xitsonga leswi swi vulaka ku a yi doni. So u va u ri locked for life ku hava ku loko u tsandzeka ku hakela swo karhi nduku cover ya wena va ta ku se yi donile. A yi doni leyi cover hi xona lexi endlaka ku yi hambana na ti-cover letin'wana ti nga kona ka makete hi nkarhi wa sweswi. Leswi swi vula ku nga va ku ri na swilaveko swo karhi kumbe leswi cover leyi yi ringetaka ku va yi ololoxa swiphiqo swa kona? Swona ngopfu sweswo muhaxi. So loko hi endla vulavisisi kwala Afrika-Dzonga ha swi vona ku lembe na lembe ku na ti-cover leti donaka. Loko u languta ntsengo wa kona u swi vona ku ka industry ya ti-funeral cover ku na mali ya ku ringana 6 billion rands leyi lahlekaka hi ku vanhu va tsandzeka ku fikelela switshembiso swa vona ni swiboho swa vona leswaku va ta hakela ti-cover n'hweti yin'wana na yin'wana.
kambe nakona loko se hi nghena hi vuenti eka khampani ya hina ya Metropolitan ha swi vona ku hi lembe ku na mali ya ku ringana 390 million leyi hi lahlekeriwaka yona hi ku vanhu va sungula ticover va heta va tsandzeka ku hakela hi swiyimo swin'wana na swin'wana swa misava mara muhaxi just ku before ni heta hi xivutiso xexo ku vula leswaku leswi a ku va vanhu ntsene or ku va tinambara ntsene leti lahlekeriwaka hi ticover i vanhu lava salaku mindyangu ya vona yi nga ha hlayisekiwangi loko ku ta fika swa mafu i vanhu lava salaku va jikajika va languta hala na hala loko nkarhi wu fika ku va kota ku lahla varhandziwa wa vona se cover leyi yi ndleliwe swona ku leswaku yi ta hunguta mixakaxaka yo fana na yeleyo se ku endleka yini loko no ka ni nga holi n'hweti leyi Ntimani and leswo swa kahle ngopfu swa cover leyi so loko kumba station va nga muholela n'hweti leyi a swi vuli ku cover n'wina yi ta dona a yi nge doni loko n'wina mi kote ku fikelela ntsengo luwa wo fikisa 1500 after lembe ri hela loko n'hweti leyi mali yi nga vi kona cover ya n'wina yi va ya ha ri kona loko n'hweti yin'wana mi va na yona mali mi kota ku chela sweswi mi kotaka swona ku cover ya n'wina ya mahlweni yi tirhela loko hi langutini Ntimani ku ya mahlweni endzhaku ka loko mi komisini ku nga ku ri na vanhu vo karhi lava mi nge cover leyi fanele vona na swi vona ku sa tsakisa na n'wina mi vona matomuku hi vanhu mara i xivutiso xa kahle ngopfu xexo so cover leyi hi ndlela vanhu lava mi kumaku ku miholo ya vona kumbe mintsengo ya vona ya hambanahambana hi ku famba ka tin'hweti to karhi na karhi ku na vanhu lavo xavisa aswitarateni ku na vanhu lavo dilivhara vanhu lavo tirha mintirho leyi va swi tiva ku leyo n'hweti yi hela muholo wa vona a yi fani so hi ndlela vanhu vo fana na va Diwiku na vona va nga titwi va saleli ahandle mara na vona va kota ku hlayisa va tlhela va khavhara mindyangu ya vona sweswo mi yingisele Munghana Lonene FM mi yingisele tatana Ntimani kusuka ka Metropolitan lava nge le ku bulisaneni na vona eka nhlekani lowu hi ka hi langute ka cover leyi ve nge ri yi te ku ta ololoxa swiphiqo ni tshemba makama va twa loko va kha va vulavula na hina ku ya emahlweni a hi yeneni mahlweni Ntimani la swi twala cover leyi yi ri kahle se hi sungula kwihi swi olove ngopfu ku sungula cover leyi so leswi mi fanele mi xi endla n'wina mi to teka nambara ya hina leyi nge 0860 724 mi senda WhatsApp la mi nga ta senda message wa no labs loko mi senda message wa no labs mi ta kota ku endla hinkwaswo leswi mi lavaka ku swi endla ku ta kota ku fikelela ku teka cover leyi kwalaha ka WhatsApp channel ya hina ya le Metropolitan hikokwalaho ka yini mi lange ku tirhisa WhatsApp Ntimani muhaxi so hina la ka khampani ya na Metropolitan before hi teka xiboho xin'wana na xin'wana hi rhanga hi endla vulavisisi byo enta ene vulavisisi lebyi hi nga byi endla ha swi vona leswaku ti-customer ta hina kumbe ti-clients ta hina ti tirhisa ngopfu WhatsApp ku vulavula ni maxaka ku fambisa swibindzwabindzwani leswi va swi endlaku na ku endla swin'wana na swin'wana ka yona se as company hi teka xiboho leswaku a hi hlangane na vatirhi na ti-clients ta hina lava nga kona ku hi ta kota ku va oloverisela vutomi hi nga ha zami ku endla swin'wana leswi va nga swi tolovelangiki se hi teke xiboho xo endla WhatsApp hi ku ti-clients ta hina hi laha ti tshamaka ti ri kona hi masiku ni masiku hi wihi nchumu lowu n'we tatana Emmanuel Ntimani kusuka ka Metropolitan loko hi kha hi vulavula hi Metropolitan No Lapse Funeral Growth Plan mi nge va fanele va tshama va kha va wu tsundzuka muhaxi mina ni tala ku siya message lowu ni va yingiseri leswaku a ku ni nkarhi lowu munhu a nga ta ku ta sungula ku teka cover nkarhi hi wona lowu rifu muhaxi a ri kokoti ri fika nkarhi wun'wana na wun'wana so ni ta siya message lowu eka vahaxi leswaku ka vayingiseri leswaku a va teki cover leyi va ta kota ku hlayisa vona ni ndyangu wa vona cover leyi ta va tirhela kusukela loko va yi tekini na siku leri va nga ta hlangana ni khombo endyangwini wa vona so hi yona message lowu ni nga ta siya vayingiseri ni n'wina muhaxi khenseli tatana Emmanuel Ntimani khenseli ku va mi kote ku va mi bula na hina ku dya ku engeta u khensa mina muhaxi
hi sweswo mingisa ringana lona FM leswi tatana Emmanuel Ntimani kusuka ka Metropolitan a va vulavula hi swona mayelana na No Lapse Funeral Growth Plan leyintshwa naswona loko wena wa lava to tala endla leswi WhatsApp No Lapse eka 0860 724 724 ina WhatsApp No Lapse eka 0860 724 724 kuna swipimelo xa nongonoko a xi tisiwa ka n'wina hi va Metropolitan Drive. Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Isero mgana lona FM makomba ndlela nangona kwa hina na wona utikomba ku fika amakumi khenseli bantshwa na mga kota ku va mfika swetso yani nga ku byela ku a hi ri na bantshwa vo tala lava hi fanele hi bule na bona kambe a hi kotanga ku va hi bula na bona hikokwalaho ka ku va se xiphemu lexa nongonoko swi khedzakhedza swo tala swi nghena nghenini hi ta endla tani na nkarhi lowu taka ka minongonoko n'hweti leyi landzelaka i n'hweti leyi khumbaka va okay i n'hweti leyi fambelanaka na timhaka ta ku tekiwa ka mapasi na swin'wana na swin'wana rixaka hi ku angarhela se hi ta va hi kha hi vona ku hi njhekanjhekisani loyi hi nga ta bula hi wo hi ta langa wona ivi hi mi tivisa ivi hi kota ku hlangana na vanhu lava nga tsakelaka ku va xiphemu xa nongonoko wolowo eka Ravuntlhanu ro hetisela ra n'hweti hi ndlela yoyoleyo. Namuntlha a ni ri na Tiyani Nkuna kusuka anyagelani ka xihoko hi luya mi n'wi tivaka kutani hi holobye kasi hi tlhe hi va na DJ ya n'wina i Isaac Rampiti lava va suka kula a ku ruleni i DJ ya ximo xa la henhla lexi loyi a ngere ku ringeteni ku ka hansi ka mbangu wa loyi nga na wona tani hi tiko na yena va kha antswa vutomi bya yena muteki wa mahungu la nga tiyimela hi yexe Tiyani Magomani kusuka ka Ximixoni na ye ile ku ringeteni ku tisa ku hambana tani hi muntshwa hi ndlela leyo van'wana va vantshwa lava a hi ri na vona eka nhlekani lowu n'wina hi nga mivitanangi ku hi khomeleni nkarhi wa u nga pfumelangi leswaku hi kota ku va na n'wina eka nhlekani lowu kambe ni nkarhi lowu tako hi ta mirhamba leswaku mi va xiphemu xa nongonoko lowu wu humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa. Mina vito ra mina ni Khalanga Pet Mathebula ni famba na Sunduza wa ka Minga hi ndlela yoyoleyo a ni swi tivi kusuka kwalano hi fanele hi yisa ku yini emahlweni kambe i mhaka leyi hi vona ku hi va hi kha hi ya mahlweni na yona loko hi kha hi mi tisela nongonoko Africa wa vulavula. Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Sweswo mingisero mgana lona FM nongonoko Africa wa vulavula wu ta va kona nakambe vhiki leri taka mbana ku hela ka vhiki lokunene nongonoko wu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pet Mathebula hlayisekani dzuma na mina nongonoko lowu nga ta landzela tata Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams katsanale makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu